Gwana tongeri ba county ya Meru baraba dhuri kuma rutere rwa abunge rutere rwa MCAs na rutere rwa governor kwithirwa baita kwa Ria Thiiri ere kwithirwa kwirigurwa kwithirwa ikonekana maybe after uyu kwithirwa nterichi ithatu kwithirwa yetikaniria kiri maendekethia yethirito ya kinenkanirwa tayari MCAs ni batumiretie baraba kwithirwa baita kiri karoke MCA bathatu abunge bathatu senator na antu bathatu na bokuma kiri rutere rwa governor nikenda kwithirwa Ria maybe ni mbiyo ngo kaumoka thine ira ithirito remiro wakaita ka meri 5 thai lakini kiure kire kinene ni kwethirwa Thiiri Ria Muthia na nikyo kiuria tukuria tukwena arani na batu kirukira 40188 namba yete na marai namba SMS kana uturingire thimo kiri namba uchi TV ne kunkuruki no tuwate live kiri Facebook fan page yetu Wero TV tu live kiri YouTube channel yetu na tu live kiri Wero FM 96.4 karibu sana kiri mubango yechungike siasa tuko bwana Arua withikiria it will be very interesting to kwera Arua nonto bwa ni baratu ina boki nyabo tukwena Arua quite interesting. Karibuni sana, thank you very much ladies and gentlemen. Kumarotere uratu na Mheshimiwa Titus Mureithi Thiiri karibu sana Mheshimiwa, thank you very much na tupokuona kanya. Thank you very much bwana. Mheshimiwa Mureithi niwe minority deputy minority leader deni abunge ya county ya Meru ni MCA wa Igembe East, karibu sana. Tuna our long lost friend Bwana Muthia, karibu sana Bwana Muthia, it's been a minute. I'm back. Yeah. Karibu na kile poster tubwetire Dr. Ambira nenda kwambiria doctorate ya I don't have a division number. A division number. Okay, we are hoping for the best. Karibu sana. Thank you. Na tuna guess who? The great Kasti Micheni. Karibu sana Micheni. Karibu. Thank you so much. Thank you very much na tupakuona kanya. Kwa itarambere ndeni ya mubango chungike siasa. Karibuni sana na itekira kiro theri nike mukuru kiama kethira kiwatane na batu nyumekaita katekuraya nike nanu yambo kwithira itwatia kwa Ria Muthia. So off we start tuambire na wewe Mheshimiwa Mureithi kwena theri? Okay, thank you bwana Ndula. Yeah. Mbere theri ingwataniro. Yeah. Na ngwataniro ya rara buitekaniria mantu ara buganda kubwithia bugethero mwete saindingi na saindingi gutena thiri lakini as per now kwina 70% thiri so genda ya 100% we are so expectant on tumwe agagombire kubale paint mena amenya rojo akona mwana ende ba tungu kumenya rojo thiri gone kana if things go as expected. Yeah. Na as expected ni kwithirwa babu ni bunenkanirite maendekethia yenu ya MCA. Right. Some of these demands imwe ichiokara ya kaire a bit, you know, unachievable. Yondurego. Governor Nedri akiwa they want fund na abu no mwaka bonenkiro want fund. So maybe yeni bit unachievable. Oh, thank you. Thank you Nonto Bomborio bwana Ndula. Tumeta want fund. Tumeta want equalization fund. Kigina kiwo broke ndo kita. Ondo tukua manto ya bwana Ndula. Yeah. Meru County na ward 45. Yeah. Abunka MCA nonto itorifa history as it has been. Winde andu ndungamre tegembe East ward. Ande bachokirin katho nonto bwa utrust kaba mure edare MCA wo. Ugatha gwina gerio kama kairwa. Quite now bwana Ndula ontonda kueleza utha hospital ndambira utuku andenda wa kundambira utuku ni asira. Onto transfer sie kuringo ndaringirwa anto baretere ringe kwa ina manto yerothi. Wona daktari bari kuba 5. Maternity ni ingirwe. So nduru na tabari batano beta bathatu batiwa baili. So bunkwenda kumino kumenya anto bara bate kumenya maybe oba kuona immediate no Mureithi. Wata thainjira Mheshimiwa Muthia na kumenya bora koregari. Bari nkumete mundene yako muthusene. Angoronga muzungu na tobangete manto akore. So what I want to bring across ki 145 ira. We danger njo according to na buranka umbo perform yake ta. Na anto bate kunjaji from vacuum bakunjaji na figure. Akaba mimbi muntu yo na are na million 50 na atethi achio. So ibu kintu ko twenda kuwa tukwenda kutha na wondi kama kana njoroge. Twethe wondi chionde at least kwina onto ciethere tukenda gutatu gwe simu singreta kana irengi. Na re onto tumeto it's not only in Meru County. Twina wondi inge nyingi tarakanithia. Iba menya obunga won negoro na 15 million. Wea Kirinyaga kuna 30 million. Weta Narok kuna mtu mbita Francis Lenku. Twathoma na University of Nairobi.
ntetu ndugeza bena 100 million. So what I want to bring across, take kumanisha world fund cover on to burito, on to previously government inge chare kuno shiwa, and itenda wetu ito equalization. Kana to make sure bonka wandi niko nae. Apart from mudhara no special wand. Okay. Na yeye kwa ni special wand Ria Muthia ante dia to agoro ka ndo mitetara renge. Yeah. Thank you. Ria Muthia, story ya Thiiri ito kwariria au na ngwataniro atika MCAs na governor. First of all, kwina rwari ati kaita kenu rabo arutongerie ne uri chief of staff then wa governor Munya bwana nkanaira one fund was it? Igwa bwana Martin. Na betekire burunke thia tongethi chama kwa mweru this a new year 2023 kwenda kwenda tubeto Bamiru particularly Gembe Central. I wish you a very happy new year 2023. Na inguru tumno kwenda ndiaru ari Bwana Martin itwendete weru TV mno. Thank you. Na itumiona na inya. Ngome agwe na mashabiki thai baraka kuona mubira yo maniu. Kenda bona weru mno gichungi ke siasa. Kuwe na mashabiki ya mengi mno. Baba supporta weru TV na itura chwe manto yao. And particularly of course with the winner presentation very well balanced. Ingwembe abrita we appreciate you. Na ndunya bo twakanya ko tubakore na tubeto. Asante. Of course my brother kwa Riboya, Yeah. I was 70% kwena ngwataniro. 80% Yeah. Ria kwethira oga antu baginye 70% ki ngwataniro imanto manene muno na imanto ameya kwa mweshimi kwa ndo Riboya kwetha bumbe to kinyau na letu kwa ngwataniro bwana Martin already itukuona kwena dalili sema dalili ya mvua ni mawingu daino kuona heshimwa wotima na ngaba na kawira bakomba kwaraniria kwena matumaini manene muno. Itaramunya of course kuna biacha na per ward. Kuna biacha per ward na nyitara kireito. Na kinyanga bana kawira bonko menya. Ta kurimbia rete. Lakini kakuwa kuna structures na chibati kwethi atia. Bati kwethi achio. Na kuendanira. Na wendo bunene muno ningo chogere shimu abeto nkatho. Ondo ibi kwendagana bana Martin ege katiba kana katiba yetu this won't find it properly anchored. Ege nda yoba kona kanwa. Kune agreement kana ingwataniro ithira iyo to maundu fund yethi atia enekanirwa na kinyamu kyo getha ywe na ndwa kimero gwa getha muchwe na ndo ito na nyagana magoro na magoro bagetha bagiro ya kutethia kwena mbi but ngwetiketa iba watanira kinyishu ya wondu fund getha mbi sasimo ishe ka 100 antu baka watana na bia china ingana yoba ibati kwethi atia lakini ngamba ka kuwa kinyacha enekanirwa wondu fund yeya kwena mikakati batu kuthia iyo kuhakisha mbeche na chio chigombo kinyila mwananchi na ngwe gomba kutoa ati kwethi atia kulitoa. I remember even during our time bia cheta chene executive tawandi cheta ki MCAs na MCAs ngwe yo of course ni oversight bako boy the oversight ngwe ile ku ida bakula chapongo ikulitoa kuangwa ndo kwa kishira of course ndo kwa na ndo kwa attention antu bagiro ya muntu atumana seli yonda kumba kwethi atia na to me manto kuna nene ne nyora ya tuba kuthirwa akathirwa rojo yo maromba yetu nenkuibwa heshimwa beto onzo kwa kuitura ngui bwana mrethi ni bi nkwenda egembe east ingwe nkwenda barabara yoto uginyela na mamiaria nkwenda barabara yo ginya wako nkwenda ro kunywa nkwenda chibita jina ndawa so ngwe tigando ikathira na toto abambo kuitura so bwana Muthia you know when we three to thirikari ne both the county na national government na inkuthwania wena kawira maybe governor kawira no bwithire bwana Nairia buboya so maybe we mukaria nthi kinya mbere mantu yayo nthe ya kinya witakire deputy president na ndo ya arama bwana wa mwira okay ikweta ona okethia ona bwatanire na ntu ba yeah maybe we play an advisor then you know ngabana tona na kwena thina thina yo ni forces ingechiyira you get some other forces ondunya ngabana na wendo muno wa watana mandora ginya na ya kinyite lakini no gwetha kwena other forces na gwetha kwena other interests ingechiyira kugetha ku every hand kuginyite mando yeko wati mando baru wato kwenda ngabana una gathita thiocho uchoka na uakabu na gathita ngachoka na egu na thia atia achoka so remu gwetha kwena ndona antu banje the team in the time that we have a team kana antu batrimete ba team antu baberu there is always misunderstanding na gwetha kwena forces ingechitha chio
kuri mwe wikania nkundi yele ya thatu anto bachokana nge baga watana is normal kututhuki kinya moje bwana Martin ugetha gutena maybe utena differences your opinion because what we have there could be differences ni mathwane wantu ugetha wana mathwane mwanya but bitira cha wanya bura no wantu bagonela kurianira monka thaingu te tuwatanirite eshimu iba ethikitie ngabana bwa kwenda ngabana nabathikiritie kutokomba kuthiria thinera. Okay, so Casti, this is why I think ngwataniro yomba kulema kidogo nontu ntubambere kwinya olelia ntubara MCAs batumite ni headliners yeah Mheshimiwa Jim Muchoi majority whip Mheshimiwa DMK Kiogora nawe kiti motion impeachment Mheshimiwa Mwendali deputy speaker. So from where I sit ndiriona bani headliners baraba tumini assembly na maybe mantu yobo nyako thoka nkoroki mbele Blue Martin amba benke the mutegeri wa Weru TV na especially antopa kumegoji gakane kamwale kao Casti misheni kala gatwikire exhibit na ala senate thono lilikanaga wega Martin na ala senate ndali exhibit ya process yonde yakalikaga na I thank God nonto sometimes heroes are made when there is trouble. Ninde umoa heroes balaba umete through all this trouble na mbuge gento kia mbele Martin nine ngwetikia kwina thire na thire obula mweshimo ugire 70% oni narua ndia as a witness that yagatwika no kuraithiria au TV ni ukona mutembe imbi ukibate gucokaniria na Casti thire antoa kiu ni gintu kia mbele. At first ndaruguraga Weru TV uku kidogo nkona headline Casti misheni team ya Casti misheni auga 1 2 3 but now kwina thire choke nkwire gintu kimwe Martin Meru County tueto mutongerwa bata mono witagwa Kawira Mwangaza na gankwire gintu kimwe Martin ndweje iraruirwe ni wega yaruirwe nikenda tumenye we have an iron lady as a governor of this county nankwire gintu kinge Martin agekuru ba Meru na mweshimu ojo yagatwira uma in the county assembly how many elected women MCAs beku it is only one na lone rugono tuteona TV na tumeme igitwira tutiona rugono rwa kwithirwa ati Kawira niwe the first woman ogwete giti serious in an elective position in Meru County. Kawira Mwangaza gintu kia mbele is an inspiration to women na gankwenka nengocokeria nkatho mono nontu panel eje na ruwa ina mwekuru kana ina mwana wa mwali na nigankwenda gwita baba ingi the young people young women like me na youth bara banda ithiritie na ruwa ndibele your opinion kima untu mara makwendelea ndene ya Meru ni makomata mtu agakwiranga you don't nini utiumba kana utiumba. Back to your question okuga kwena headliners imagine ulongo Martin DMK is my good friend ithili wote hao ni marafiki zangu na nino nkwele uma guti mugate mumu bele ya sai kana roje na nkwele uma interest ni jitu magantu benda bakalamwe tela sima tuendane Martin lakini interest jenu kabuleta amwe nikienda bomba kurutira mu Meru ngugi thaiji muyuthi wa Meru alienda kulaithiria DMK na program ya lift program amutethia athi America atetheke na kwena gacagaca ici cionde DMK yaga concentrate nteto nimwe aliganirwa ijinge muyuthi wa Meru alienda Jim Muchoi my good friend a young man alienda kulaithiria esuba one ngugiria umba kuruta na aria ground hayuthi betu kaba kule ndawa cia kulebia we don't have a generation ikalunga mata bakira itu na bakawira na bakajuju you know tubarenda kulaithiria muyuthi ta Jim Muchoi settled ni mwangatha iji ndiraithiria nkona the interest ira iyo
ya kurutirania ngugi antu amwe ni kenda na ule ukurimira agacoka 2027 akethwa akiumba gucoka ni atatu akinyangire au ni atatu akinyire mwako atuika ati tutumba kwaraniria twingwa nanga tukethwa twina deputy president no kwariria atongeri betu kenda bawatanira. How did we get here, Martin? Sometimes ni wega antu bakaringana makundi obula Mutia ugire ni kenda baiganua. To me, ndiraithiria nkona opportunity ndikuona negativity na buria maybe ni deputy president ugatonyera nteto eji. It is a wake up call. Ni ndiraithiria nkona aka ni kagita gakega karia nkinya MCAs bakaumba kuthina aru bakaela. First thing first, turaithirie ni tuone ni ward fund kutwika nkadi to the constitution. It is an opportunity kwitho baikalaga ndi na munene wa bururi ni kenda onabo interest ja MCAs bonde in the whole country ikaumba kuga catered. Na nti kuona kwina thina no tondaga gitani ga siasa ni muntu ni ndalomba giti na Ria West na pampa kule nyingi muno ndi beraga thank you sana itaganile na cindirora kule 146 lakini tukeja ringi ndi beraga nenda ithagiria nkona Martin rimwe turaithagiria opportunities nuntu twina aria mashinani antu no baugaga kawira tukamu impeach ata tunamuingiza tumtoe leu agatwika tutakinyine tukinya mwisho tumenya gutike ingitumba kulutha tutumba kugwatanira. To me ndiraithiria opportunity twina regolo it's okay twina regolo ke ba DP and so forth bala bakathi kwaliliga rutelelo executive side jengi ya MCAs and so forth bakarende baiganwe but kintu kiria mbije Governor Kawira Mwangaza is a hard working woman. Na energy nayo Martin te aguku ote you cannot explain no gote governor in the whole of this country ukuthi ofisi ni kuma rokere mwanka thita kuma thita kathimesema ni mashinani like 5 or 6 she has a lot of energy na buni bwari bumo bwa bra MCAs kinyoba theta bakiwa well ati kuoneka no bichine kwaraniria maybe na some diplomats kana kinya investors but bona murithi no turikiri kiri utongerie bwa assembly really kuti antu bangi betu mwa no very good ukathogio ambitie lau. First of all bwana Ndula onde ya unantu bantu by game based tutafisa na gavana one on one maybe omenya kethe ande online kandi soft line well so seen you in inda kone ntuko impeachment yo itongore rwimbo kaende kambe ya munene ende ontonde na guno kana bonka muntu wende otari yakura then number 1 kana 2 Kasta ya kwa sindi akura 1 something. Oito 17 ndatangaza nyo tangazo ende tinya usindwa. Final ndasindwa akura 14 na ndemo thaini unia MCY wa game based. Anto barato tarete batu ka assembly ra to be sincere to kwenda kwa embrace democracy. DMK no kiama kia bus kira kina MCA 20. Jimuchoi no Jubilee era ina MCA 21. Ali no kiama kia I mean Jim no UDA. 21 members. Ali noe no Jubilee ina members 10. Tokea kuonga loba ntubana next tuetage PNU tokea nonge. Nonto tukwenda assembly retu wike te kiama kemo kiweta kwa na deputy president. Te kiama kemo ke kari ko tuweka waruru arua iro kiama kia bas kana DP. Te kiama ke UD you get so to get ya Ali ikiama ke to for example mundonto ya Ali no Jubilee ke negotiation DMK no DP na Jim noe na more to that to basare te kiama Jim ni chief whip Ali deputy speaker na noe kede DMK ni minority chief whip so anto barate ka beno boku tukagora tanto iko mimbunya no mbibo kunde deputy minority leader so boku hadi no kumenya no pewe na MCA batatu tukagwa anto banana ukiona mbibo tuwete tinya kule nchebere so itika ba anto kato kwenda to make sure assembly ra atire bwana Murithi. Yes please. You know anko ile kwa ile situation ya ere kethro to for example rotera wa governor wengu akethro areau and then bo face off na mheshimiwa DMK Kiogora. Na DMK Kiogora kwina issues iraiketie 25 na izire kire senate. Yes. Ba muimpite tanasio. Yes. So I'm trying to look at a situation ira kana situation ira governor omba kwithro are by face na imoko emwe na DMK. Kaste uro temo ate omu mbere chai. Do? In this nano nte kwenda weta deputy president chai. Yeah. Kana nte kwenda kwa mwate rwari yu mwate.
teu ene ngia golonga wa mbigi than deputy president no chai no kunya manto yonde is the senior most na deputy Gachagua oni inkomushogren kado nyinge sana de kingpin ya Mount Kenya ute manto ya megore man deputy ara nonto aketha ari wise judge okuwatire nkemenya Meru County ikana kamo getu ndenda gwetha kwina amani so akomba ku balance between issues chia MCAs issues cia MPs na cia ngavana tumita tana equilibrium kote muntu uchetha defense uchetha midfield mwanko funga lazima kutha kwena ingwetika kwena that equilibrium kenda ki udrege mba kubwa mia ngavana bo bati kumende ne county yetu ngavana no ndemwete coach now to players ano kumya coach no gwera wesetha antu au asetha bo twetae twataboya kutetha kwena muthuku bwana ndula nkwire na unde muntu mwendete peace na there muno magetie kwa kiengo Mheshimiwa Muthia nakomya ukona Muthia mbere nako na njirera egweta ko mami okay njo nako metenji na Muthia nakomya ntenya njirera ntitangi ntenya njirera na sembe ni ndo ibika ya no bya ntedi Muthia kada Muthia wengwa murungu atete kwanto ngatukuona Muthia somewhere no komya kamenya maybe nto bukareka so what I want to bring across utuntu burema ngia kwa kathoko kiengo thaire tielwe tiaki ikaoyura iwit kwena there mbeta Muthia na bakaste ba na deputy governor mshoro kwa muno reverend twethikia na governor kawira ntukunga bwithinya kia thongorwa re thogonera yurire tuyenga bana tukarura thogoreko twenyanjira the same case ende ba tutika twena thina no ntukura ya MCA ri ukuma ndebene ya MCA kura ya MP ndebene ya MP kura yanga bana ndebene yae na bila mwananchi ura twaringire kuna kibandeke so mwananchi atakwenda utethi buruma ke murethi MCA buruma ke governor buruma ke MP buruma nyake CS lenture bila mwananchi akwende maendeleo Muthia katolele timu yetu ya MCAs wani kwa ndo chokia njire bwana ndula kwa ndo chokia tiri timu yetu ni MCAs but hii tumite that's the first point already MCAs betu kumana anto bakume buba kwete na anto ben korimbe nya bana anto babeya ibakare tende bakangri that's my belief babura anto to butuma etibo the 1 2 3 ko ndiye mgi ati tumite the deputy speaker ati tumite kato mini assembly reko so bria ke there represent ke that meeting bria ke there ke arati manto yake person na buru rege ngwataniro tigwa gwe na absence ya differences na timanto personal bito kwa ri manto yote Meru County na oredo ke thogeo na MCA baita na jana governor MCA baita kulongira governor to me kwena kueleanwa kwa batumi bwana ndula ukona be underliner but the manto yo baita kuwakilisha manto yo baita kuwakilisha manto ya MCAs and of course otiora ginya MCA itangwa tena governor ina cheki ya county Meru ingavana kawira mwangaza kawira na governor naona kuninde MCAs so the two must work together there's no two way about it na nyake ngwata na oye kworo uyo the key players ne executive Meru County and the assembly kinya thagwe na other parties that are there iwabeta wa nyumane gobeta wa ya mchemane wa nyumwana you know tago ne by the key people there in that meeting the key players are the MCAs na governor na ngona na nkora kwa na governor nayo na wendo bu governor kawira atune na vuo and bwana ndula wenda ajo support kawira mwangaza kuma human rep onto binda ende kuona na nyatha hii within a very short time kwena andoi machini yaro yari okwama toto wenja githima kero oye na milioni 7 kawira na ira miokiria baraba itombo kinyeka ko chibwe thitwe mato de to achwete cha wenja barabara na ira thi atia so kawira bia focus ne be muno ikona namba onto kumboka on the cost tunichie otumiri bwa mbecha kia tumba kuona mboa nyingi tumba kuona dams nyingi kinya kuona thini kawira na wita akaromba bia kuria aigiri antu betu tware kiotene kuna thina mboa eta njira mboa ya njwa ngo mandole kuna thina mboa nge yena ne kubwethwa so krindano bo ni gwethi atia so ko le performance yanga na kawira and I want to say that from the kuma ombonete na kuchia na kurochia na kemo mwananchi kawira on deliver on her mandate na MCAs wana muringo ngwera rwari because you are my brother ito na MCAs wabengi mno ito ajaba bengi mno because also my friends na toka wata ne andwe ne thiatia ne kinye Muthia utiro watalirwa ureigire nko magobi yana bito atala wana burethi imbo yutu enjire ibabare to abwethirie itibita to atia but I'm telling you governor of Meru County she is so focused ko change ya
maisha ya antu betu na kwa antu betu akomba otethuka Okay. na nyamoro cio ingo ndomura Paul ngo nyana etere itarira ye kwa ina ndoira na no kuona bwana Mdula ndoite bui because they are casualties because bwana mure no the nyimo ikaze ni ogwo igitukura cast mutongeria siazo the qualification siazo everything lakini ondoba kwitha kwina ndwa manto mengi yake jirari ku ta kwenda kubuo ngabana kawira abuthite buo nene muno within that very short time bwana thina yare wa kwari na ndwa ria mure abana Ndula ngajiro choma kosa thai uchura makosa ntiachia lakini ngendo choma yano mbethi atia no ndiyone ko bin kurombo ni gitimu yeta kwaraniria tafadhali tole interest ira nene chakona to oitrongwe na tole mawaya tukiota la mawaya yake tukiota la mawaya tio tena ambi tio tena yake. Thank you. Karibu sana bwana JR. Thank you. Na kuringa waidi narua. Uru kabisa. Ndemwe hiyo materia gwirira. So Kasti, I know we casualty wa ndo yichi thiritirio atatika assembly na executive. But do you think kuri mtu we kando na assembly na executive maybe wekaira nkondwe wakani mwangi nkroki kwa kama tete kiboyo kia mauta as it was said? Martin, ni wega muno ncokerie statement ira mbugire mbere. Sometimes rira kwina ndwa ni kumagira some heroes in form of casualties. Ndikwenda gwita casualty. Personally, we tag ndekirwe ya rejection. Lakini tag iji ikathira. Ukuona? Vile koneka yathira. Because uti mtu ali personal na ndueje. Ndueje ni interest iji alinganaga. Na mwangatha iji Martin, I am ndina feeling tutige kukalataka tukuorania taka kukumba gwitho kwina kaumo. Trust me you. Mwanka utukinyete and I still cling ke 70% ile mheshimiwa ule ugire thiri konekana na ukiaragiria nteto jia gufuel ndoa na maybe gutwika casualty and so forth. Hii ni siasa na gote kagita ndoa ya mberia kwaga antu bena interest hapa na pale lakini tutea ku mention the past na gutinda ku mention names. Siasa keja na keje ngi I am very sure Governor Kawira Mwangaza na ijete ndo ya mwisho ingeni jete ni siasa ne tola goku very soon akethwa akilinganaga na ingi of which no jitho je a different form no ithiro na te assembly akethwa nayo kana withirwo na assembly akethwa ina like MCA otu ina we na arua is aware sorry Mr. Kaba Murethi sorry Kaba Murethi na aria ground ena so many opponents baada basindanaga nabo certain thaiji akeja gukala kidogo analegea kwiboba kuumira na kamera ni bakauga you know mheshimiwa afanye hili leo ndu ateka yathira ndu akekala ikeja na that time olo gufuela thaiji no withiro no aketha mucoro waku and that is how interesting politics is na mwanka thaiji are very certain maybe bala bafuelaga who knows they are the best friends right now. Nani Mandago, Governor Mandago, augire tigani gwikira siasa koloni. Wacha kuweka hii kitu kwa mapafu. Anto baba balicoka na nyuma bakathi bakalala nchi nala. Ne bakolea sapa nala kidogo. Nago wera mwananchi kana we moyuthi ala we ala mutandaoni ukiuga angavana akali anga nani assembly anga MCA anga minority akali ate utaachwa kwa mata. Hiyo ndio siasa. JR karibu na what I foresee Nimpatho assembly. I don't know, called me a prophet of doom, lakini ikuona assembly yaka at some point yobotwekana maybe 50-50. Bamwe ba support Governor Kawira Mwangaza no the other day ndonere MCA wa municipality Caleb etete kire governor na those are signs. The other day, by me chairman ya governor, some of them will expect a nominated MCA kananu. Either to are beaten a governor since forever. Lakini the other day, the morning chairman ya governor Gembe Central. So I don't know. Tiko mekedri no wonde na badwani ama but I see
ya ka assembly itakuwa thuka. Thank you Mono Martin ange the fellow panelists na mbuge okairinde kero nonto baguchererwa na mbere murungu arokumwa nonto bagutu opportunity yokumba kwarandia nantu betu Martin nakugaume tekaje mantu jawithire na kinyantu nomba kethio muno mbere mweri jo kwambiria jungi nandi jo Aslanation Martin no in my thinking ukeja kwitha kwina MCA umba kwithirwa kienda kwathukana kana umba kwenda kwithirwa impathwa kethirwa away from the government and at the national local government iji yetu ya county atithirwa muntu mume atithirwa ya wise MCA gitumi kuna rito kiugaga menya inya fund iji betagia equalization fund nyekethirwa rero ijora tutaraga tukauga kwina 85% itigawa ki national government na 15% ekeja mashinani so ukanengerwa 20 million ganyo ukanengerwa 100 million still governor agatigo na some money iriomba kwithwa agitaia ngugi na of course ukeja kwithirwa ukiumbo mukinyira na butikurwa rights okay utuoka blame nonto 100 million sasa wega itanguge gwaku but anything extra itija gwaku nonga ikethwa na governor wengu akiona necessary lakini ora umba kuga umba mukinyira bota boka lobby nikenda ntu baku bomba tete kamo then it makes sense na ikyo tuma un karangi sistaga beraga our people kedra gedurano kiathirire itwije kawa muri noe MCO egembe na kwao na nari na baraba chinda nanwe but nandi thai for the next 5 years ingogea bwiriko thagitera ntubai bakwao na kethera ntubare iba chokere ona bo kinyoka kubatibo iba tarire governor bauga governor wetu no ikawirai mwangaza end of story nomore we bwiriko kinya mwisho na ndi baka wikwathukana uni urampomba kuga no wathukane atina anything to lose nonga nominated ntu we ote muntu kumuria anything right nonga kenda uchibuild for future lakini kulingana na uramponete baraba ingi baguchoka nominated bareo before bareo kinyana ndi so mbuga their game plan ithero egitare on the nomination they don't batekwenda with competitive politics barenda bache in the shadows mbuga by nominated so mpado ya any MCA kwina ngwataniro bau bangi ithiro suicide kiribo kwou ke madugani ja ko beta baraniria betikania ja bagetikaniria menya of course ukatha kwina musimamo jumajora jugwiro ijuju wa MCAs na ukatha kwina musimamo joka wira kwiro ari rureo going kwa a bit confused in MPs bagwijira ki the entire mix ya mantu jaja ntikwerewa nonto nabo bena CDF na babwiri kwetha be control ga their money nonga bakethura baba berite nyabwe njuni kenda buturuma yakagina kanini kuma ge CDF ba mix kuma mwambiri so I guess well aba gwetanga wa lakini na area thina ya area ge ki baba na executive so one in my thinking actually ko involve I stand to be corrected lakini I don't think it's right nonto ukaya kwethira ugota part of a conflict tukenda solve conflict Martin tubwiri kwaria na conflicting subjects bau bangi tukatigana na bono tunandika kabeta ba complicate things but na understanding ya jara jende nikyo tumambuga kinyam jawoni ndeke no dio ntomarete ntenda kwa involved kana any other person we ome otije inside story yao ntumba kwa kwenda kwa involved lakini mtu ya casti kwa MCAs na baba atali no kumenya bari ke conflict yeu na executive ya kawera ba ibwantu barabu ilikuwa bekera yo solve that problem so mbere we ja itokale to kwariria antu baraba to mi kumakire county assembly one of them ni DMK Kyogora ni wewe kitiro rwa ku impeach governor Kawira the other one ni Jim Muchoi has been very vocal mantune ya tingorikana sometimes baritiania the governor to teyete ko ata an assembly you know the other one ni deputy speaker Mwendali what do you think of this team well we actually Muredia explained very well na akini nyeni make a little sense nonto ndekaraje kanda iwaje kabatari te kulingana na byama biri assembly which makes sense na ndategera kaire nkona kwina leadership ya assembly there is an MCA utina whatever Kyogora ugoretete nini na a lot of interest in the same
kwena representative inkimitaka na different angle and kwena representative leadership ya assembly leadership ya assembly na ngina ndio deputy whatever, lakini utakuona the all stages. Jim ni majority whip, DMK ni minority whip, the other one ni deputy speaker. Na nini ngugura na leo utakuona ki arms chao chonde they are well represented. Utakuwa yani naandika the office ya speaker no the speaker kinywa na garaje ka liginya mix no ndo na leo meana na ina which was I don't think was correct, lakini na ndebe na deputy who is also an MCA it makes sense. So there is a kuna leadership ya speaker who will then be represented kuna the majority people na weja ki nyumore ya itawata ki nyumore ya MCAs leadership yao kedha kuna na barabara na interest mono mtura wari na a lot of interest DMK, so is abwiri kwetho areo akiripresentaga nonto uga grievances chiawe ichia bonde so nande ya represent grievances chia bonde na kinya bare bangi bareo me bare uga ibateta, so we ntoka uga in that particular case it's taken care of there ya nande ya mto conflict resolution but so, some people more sober Martin, you know, okay, kuda tutu tata nawe imbitumba kuda tutu kwaliria nawe, seriously speaking. If you are not arguing, otumba ombira nigo tumaguange kuira on the same bread ntakuona kiria MPs beti takudidio no ntugutebio batetaira na county government. But kedrei nani etawata DMK na arena grievances chiawe nyingi, which simply means okay kuda no iketi mjadala akaja kwithro akare ta grievances you na cha representatives amiantu bawe bare representaga then if we agree then ukumaanisha nande issue rechi on the JRK mjadala jojo hao then they are sorted kana. That's my thinking. You know, I would have an issue baki otoma Kenya mto ntoya Mureithi, still I would be asking the same question nto atukunganiro no tuko impeachment Mureithi ndio alikuwa ya master akili na yangu. But basically, actually, Martin, that in my thinking, that is the best way. Kinyoka ya kwithwa akuringithwa kwina possibility ya kureta muntu ja murega, it would have made sense. Ni urana ndi is not part of the government. No, to conflict, in short, conflict, yes, murega kwa yatu murega ageto tigire. Conflict management, basically, Martin, you talk with the conflicting characters. So tumba kuita kwaria na ndo batu conflicts, right? No, ndo nande, what solution will you get? Babu buita taka na casti bitankari angina. How have I sorted that story? Mea nyanga takwari angina no mga casti ya dhirwareo kenda uga pa side ya story nande I believe arenge buira mono kaya kula na alea kaurua nande kwa ya neate oringa kwa. Yes, really. Thank you Martin non tuwa. Nabanji ya non tumpono kwaria manto na tariria. Lakini batwe tutea utovonda. Kinya MPs kwendwa antu au. In the era of leadership, muntura munini pio kwa elected ni MCA. The only difference ka 248 governments in Kenya. 247 county government na national government. So in case bature twarasi kwa riangava ntoa na tutukuwasiliana we ran babare urwetu ibao MPs. Ni MPs. Tobara batu kitaka turaere ntroto munore kana ka turaumere meto munore. Bututu approach na ntono ntukwethene munene na babwe abo yuri medon krogi abao batwe. Number 2, MP brebe tiara their part and parcel Lindas Bameru. Teka kubeta kundictate. Lakini kema antu ya karuana mito kumenya nontoni I'm optimistic na ndem rombi sana by the way ndem mutomero Methodist. And ndem wini muno imbi na praise and worship. I know inkorika na kuma. Na imbi na nyegerara manto ya dhuka. Nonto na kuma I've been brought culturally ndem meru. Nonture manto ya abunda ta kianto bege based ndona ngobwe njira ndebero ka tagira gira njira etekebwa. So bongo ndakuwa kwenya bonge jiara kwa kuhusu batu na bo ba DMK. Denda thoma history nikwerekana information weri no me distort. Lakini information ile umere from first hand informer it accurate. Meaning DMK very vital Kenya mara nto no are nai no are mover. Me assembly to me ko movement bwithe. You have to pick one person. Number 2 kwenya bonge bo DMK ata realize. Mero ne yamariana ya thatu. Tera to wanya mbene, tenya mbene. Mero ne ya rementi retigania nembe. So tukia line kia mabutu kwa membi the majority party ni UDA ete na Jim comes from Tigania. Ni ondo tutaira na idhile ne. Na nyawe ngwano kuona imuntu very sober. Ko bongo ndakuwa non Jim na umete Tigania na imunene.
not the best ke UDA ali no mete embe na mumete mba membi embe ya kolora ke tubele nyen kithande next number 3 we yake DMK no mete from imenti so itu kwenda aspect yeje tutegireta tu team imwe tura assembly tu kwenda antu and those people are very sober utemea kwa whip utesoba utemea kwa chief whip utesoba na kama gekyo kiko representation sia ngabana miano bate komelewa manto ya adira royo muntoro eta manto ya ngabana assembly mawira majority whip I mean majority leader batu no to ache kitu government pole pole I mean ingweti ende boto mukumba ku antu baro te muntu mba ku ne underliners ari they are very sober no to muntu ko legislate no ko represent na ko oversight udethora underline. Okay, so Bwana Muthia, what do you foresee kiri royo? Already optimistic. The imani MCAs na executive wakawatana royo and the assembly and the executive wakawatana na nyambere bwana njeyara yengo ende raise issue ya maybe with other people who are not in the devolution family. Because when talking about the devolution in the county, we have the assembly and we have the executive. But I also understand maybe what Mure is saying, that Antuba kabari bamubara batumina kuchwambi kuchwadhiri. Lakini ba take key player. They are not the main people. But together because the challenge that is there, cause on conflict management. Antu hapo ngoba kuinyo imantu ya yo karika ku. Ya kutena kwata na ya executive na ya assembly. Baba kuinyo na inya ni MCAs and the governor. Ngondongo ya kuteka ruari. Tuturia mheshimiwa kwa urawa parliament na ndo baba bate kwenye MCA te diatia. Onka ori muri. Na governor to diatia. These are the key players. Kuna to kuromba of course to go because they also part of baba karande tabe the key people kirwari do. But because akwa na antubange bari interested parties mwego rage agurwa muche na mukuru idongu tocheta chiate ya dochi ya na kinya anzo bakeya na ringili sa political process ko ba chindirwe na ibo to kuromba ba chindwe betigire ibethiri atia ngaba no miro ne bishop honorable Kawira Mwangaza iwa wene tu kalite ate totikire bu tukiawete gire buto kwa kusonga mbele lakini of course baingo tikia onto ngabana nete Nairobi na choka ringi kinya bare na musimamo yo na batare be wete kire ngaba no miro no bai betikirite and of course boin injera mware ndenda ngabana ndende nya mwekuru kinya ndenda ngabana miro bai an opportunity I hope kana kama mwale tu an opportunity tu bana ndula mwana mware kama mwendota na mbele ala kumbe hata kina mama wanaweza kuwa ngabana mwaro kwa mbira hata ije adona je ngabana ne teki arume yake so na yetu na golinya ginya bingi kumya Kawira aka break story ngabana aria mi yake 5 akauma unge yake hivi hata ageya ndene imani kenda to bonya wegera yakuru inya atobonya wegera na watoto cha bari inya Kawira Mwangaza teme yake ko 10 hiyo ni maombi yangu kenda nya yakuru no bother ben opportunity yotongire account ireko arume botongire mi yake 10 ku this time Kawira nana ngro miaka yana miaka 10 and of course biango ndo ngatho ngikuwa riko ina ndoi executive ni rawata tena nyamuno uko na the deputy governor wetu his excellency Bwana Mutuma na support ngabana Kawira na nyamuno kungu hata ndo tuona ki executive na to kwenda kuona ki assembly ki atomba kuitwa ngwe because at the end of the day kido kieto kauria kazi imefanyika ama haijafanyika vitu kwa lima antwaru we ku vitu kwa batu na ndemu ringi kura Bwana Mure na ngeheshimu mtu ndarombe kumbi kuromba kura tima tombo chedo Bwana Mure kuromba kura timbo chedo ote mama oria ote mami otuko imagine ngabana atarwa aengete ndemi agwe ngete ndecho eteke ngabana then 4 months wa mwana ane kinya Mulungu atenda bati ngotikira issue yeyire kya tomba kurizo ka tomba kuthira thene yario na yango angwa gisheru are Bwana Ndula ingwa ndo kuthiri obua kitha ko county ngege watanirete ikaunti ya Meru wapiga nao ndio wapenda nao anto aba kurwa ndio yokinya muthia assembly na executive ya Meru igethe na gwata na tithe ekungi because everybody we are kwenda thai na rona utie push over yo utobo gra ugeru ngabana nane ngabana ga ngwa 3 months dijeta ko muntu ndakuromba teka ngabana manager yara uti wata kuromba so what I'm saying Bwana Ndula ngwa ndo kuthiri obua royo wetha kwena ngwataniro
antu beto eshimwe bakawatanira na ngabana tombe kuitura ngui antu beto eterete na inya eshimwe beto kuitura inya baratina bo itora china bo tabori agende tunire kwa antu beto antu da kwa na ndo ino nenya kwa batiri mana ko babe kubanga baka uka ngabana uka deputy ngabana uakara anda mwabe is excellent deputy governor na urate kwanda kore kundi amurango nyuma antu bo webe kwa biatia nda idari ngwa tutere kundi na njere egu nda wete kuna njere kore kundi itare biatia yakinya ko that unit of purpose kana ngwata na organira antu omba kuitura ngui ikonda kana rojo mero kethe na Thiiri ngabana arete marito ya ministers ba kwenda kureta marito ya chief officers thirikari ibwethwe twanjire kuitura ngui. Okay, Casti, do you feel like kwe mtu wewe na wina thina ni assembly u kumana mantu ya karikire? Martin, Casti misheni personally teka rejectiro nonto bwa mtu no uliko na twa rejectiro tu antu mugwanja atuko rejectiro tu antu mugwanja. It is a very bad na ningwenda ko mutegerwa weru TV amenya either way very unfortunate mtu kugwata opportunity ne kaura kana kuru yeweta kwa kurutwa nyamwa imolomo ya rutirwe githunya molomo turaithiritie ya quite unfortunate. Our close relative members ne batwikire affected asole betu ne batwikire affected antu bara betikanitie no tongeria bwa mtu onde na kwendana ne batwikire affected and I'm very sure ngiarageria nita specifically antu begoji egoji onde as a whole ne batwikire affected no nto kuma kagita ka thirikari fomewe kuma kagita ka pamunya kagita ka kiraito kawira no wale governor kawira no wale wa mbele kueja na minister ndene tulale goji so kwali na that a somber mood antu batakenire kasi wengu atakenire nende dali kavandeja ndeja studio nipendete studio mono kagita ka campaign ndeja ka kidogo the likes of akina Phineas na bau nimerecover ndeja lakini mbejete noira ati siasa mbaya maisha mbaya nondo narua ningatwika nonto ngai agantethia ntwike mweshimiwa either wa Southiment ntukwemwa na melo yonde okwigana na mbithwende na malatasi mamwana wa mtu akienda gutetheka nintenda kumukurukiria through that procedure na nkela gona ole ongi ukethwo ugethenda gutetheka na aria kaja one day or one time ona watwike mweshimiwa kana twike a good registrator akaolenda kukurukiria mwana wa mtu in that process either way mbuge ale assembly I don't have a problem with anybody nanga mtu akethwe na thina nani Kinya Mbiuki Mutembe Mbiuki MCO wako mwega muno ni baba wakwa twacindanire na ncindire nindetikiririe nindaewe ngugi ni athukire lakini mbugaga atiri yaliopita sindwele mbitikiria atiri Martin for today no ntuthire kuoneka twira kuona Biblia twiraga atiri ona mtu anakuruthirwo thuku no kinona ndalili cia wendo ukiona ingi ndalili jambi cia wendo tiga gutinda kwariria mala makarikire ariria mala meatha iji so for me ntenda issue na mtu no uliku ndina wando na mtu wonde na narua ndingienda kugita to inge tutwika antoba bocole bururu ne antole acole bado na Mutembe Mbiuki itugwatanira ngi naria agwento baingi mono baije kwe ndende wandi national baingi naria national government tia county government yake ambira mwalo wako kwina somewhere akakwenda kuna kitu inataka kufanywa mahali hapa na pale tushikane mikono tufanye pamoja tell us my county government all the best. Yeah. Now ikwenda tuyukia dimu tatu lakini mheshimiwa Muriithi, do you think bantu yaye karika u unity ya MCAs ya tora nonto well for the longest time ever unity ya MCAs nionekete kana ya assembly nionekete na labu ende burara na mwambo yumwe save for one but uratuite ni yaka manto yayo change. Thank you Bwana Ndula. Utema manto yo sense ke MCAs we like it or not the inga bana watu no Meru kara mwangaza
oga ndombera nkawira mwangaza ya kwenja roi antu gwitawa amaku kana antu gwitawa kirindara kana antu gwitawa mpitha nderia MCA but to attend lakini the bottom line ke siasa kuthe kuti kwendwa te uma kwikanga ti alite kana tubari yandi yathira so bunko ndo kwira onto mheshimiwa Caleb mtu wengine atariki ke mheshimiwa Caleb ne timu ne bona gete amwitike onto no MCA woke we ntigwelo muno yamantu akana nu nontu ugia kuona buraro ya muntu wa ukuma nyumba butara ngwa tono tro githeka no githe gwira andu ware areo orirwa ogwela no githe guthugu bwareo ore mimbu aguro githua o muntu sindano ya muture gweta sasa so bon kwenda kuwa tekana kananu akena Caleb mantu yaro uyu ngatano ya kuonekana kinyanga bana yakona tumutungira rumbo ndro musifu no gato musifu bonka mwananchi akiona maendeleo bwana ndi JR pia batu bidena bibiro ute muntu ina fo tutuiga ni nkundi tutadhuri na tuiga ni nkundi akibora kure ndenda ko wate kabwa utekura kama uko na njoroge uintara amaso ya kuromba ngavana ndeda degree de graduate kwethe ndara amaso kuromba ngavana bwange pinga o gavana kawira lakini no ntomaso kwamba ati kwambiria MCA murungu antaithe ndaitenke ndelo kura politically ibyo nto kwenda ku respect yokura mwanya mwa kaste yangwiri muno na kwaria uma pato nto ma teri na mwanki yontore ngavana maybe for example after no kumya force muntu na yano nto ndakuringithirie ukaribunge onto tha inda namba one gembe is to want ngavana ya wakwa nkona gwita na muntu ndasindire kogo tha nyanka muthekia we kankaringa rwimbo rongero uyo so what I want to bring a close mantu ya athira respect the leaders winde yake ngavana mimbi ngwera ngwataniro nkatuke yoni bwana Muthia ngo on ground nkera Muthia no timu tano jira mukorona imento ko gisiasa munene na iterwa tumbangire mantu ya meya ino tunishimire kwa thiatia so renda ku ati batu itani na ba caste na batu itani ya caste lakini ati batu kwera caste aruta ngwera ya mema makuruta au buruntia tena apology ati batu kwera JR kiti taromba kura no wege and for example when JR no romba senator dai senate kadhuri president Ruto yago ya nakathuri amini ya naowe na garantu ndene Meru county no enkuona ne ato kudwani bo kadhuri bo anti lewa aba caste what do you make of that Martin mwanka thaiji ni ngwitikia tuliariria thiri na mwanka thaiji thiri gekinyite kiwango kingi just in case ngai akalutha bunge araruthire CCs ba Kiambu county batano ni ba rejectetwe bacokua today ngai akaringa kiama takira araringire Kiambu meni twira ngai ringa kira kingi kigaluluke tekandura kintu kia mbele mbiji atiri kiama takiu gikaringika caste atithwa enturani na guti kintu kingi kiega takwithirwa bwitonga bitano ntulani antu bwitho bwitonga biiri kana gitonga kimwe kethwa ndina Meru akambira mwaro wakwa nju kwia tutwatigirire kirone gutiruji mwaro wakwa nuntu wina gacheo gakari kuthukanga ona tiga ndikwa no gutuma ki governor thaiji na gacheo gau gaku kimbia uko ministry ya nari aguru ya ciesire nturi mwile 123 na aria tutegeruji kuma Bogeta West rwije tembi ntethwa ntulani tukethwa twitonga bibingi mbi ntulani kankwaririe just in case ngai akaringa kia matakira kia ringirwe ku na ara Kiambu gicokerwe ku Meru county I think wanadula caste ya bari boya muno na kwiro caste mwamberio gure MCAs bageri kwa national government kithia ni ward fund kethwa constitution ke siasa te mantonde ta constitution caste na kuma very well mbere wande kono wira omitted 5 years experience siasa ni tao karinga kona kidogo na weta straight lakini ukenda professional kutuka yuo kario no wethera we wrong kwetha siasa so siasa in good will no kuona uchore no ntomatu no muntu wande bata Israel ngo yinje yara no tu for example no county secretary nari wa number 1 muntu roka apply wa kwetha command on jeshi Meru 6 feet muntu roka kusetago vuo ikilo 90 eno kubana Muthia thana kilo 70 ara toro eto tumukurukia akuje muri agoroka lakini ukatha kwenda goodwill no mbere Muthia etawekire nyenyanza bi 5 ongwata kenda kilo cia thiate
Well, it seems like philosophers to Inaboa again. However, only Kambugatele in my thinking. Those were katuge for Mankakinyada to Mtomba Kumita Mbuga in transition stage. No, that was a special time. Gitaru Baba Ngawa Kakutanto Bata, Watanaira, Batarina, and Wataniros, MCAs, and executive, but I get there, but 10 then. But you see, now in these circumstances, you got change. And you go on the Martin, actually, county government act in the way the Thiiri. Okay, Baba Bakaregua, Ke Sharia, no bacho, Kairi, if when a special circumstances. Special circumstances, atu gadere, dendo kwa scenario ijiri. The first scenario, egitarere tuije tuingono tutaka common knowledge. Ne common knowledge MCAs na batagwata na iranai na executive. Na nde tuge kukugana ngwataniro. Actually, there are three ways of looking at it. So, circumstances at that particular time chigu change. Bojaire, Baba be standing orders. Ichochira tumiro na, ichochira tumiro Kiambu. Kenda bara batano bagitata. All what they need to do, ukaja kwithirwa goodwill kendro ereo. Bagwiri kuchoka kaire baga change standing orders bunka ge 6 months integrate within a span of 6 months bakari revisit the same issue kaire na baga kuruki antu babai na to some extent actually no utegere ko na tere kwena antumbuka bareo baringiumba na nina ejene na nterega na ejene criteria ya antu bare kwenda miaka 5 miaka 3 but in a nutshell komba kwithirwa urewa applied katuge ngugije unjeda ni agriculture otoe warera miaka 5 mbuge CC wa agriculture CCM wa agriculture sasa sawa so okay kuda baraba advertise to kana baraba ba apply ta batare nio then it simply means you take someone who you know is qualified. That's number 1. Tikandiri nani, that's number 1. Number 2 to wete kanidia twinde itebi beyond the gijabia CS na ale guru either be political. Goodwill ye executive na assembly. Kenda bageta bachokwa. So those are 2 ways and babo mbakugeta there. And the third way Martin. Only imagine keja kwithirwa ndi yoni governor. Baba be na bare minimum. Chiao iria beti de gwetia. Beti de guga no mwanga tunengere na icho chiarebi point of contention. Inoko arina dine contention. So kadra ogo wejete okiuga ka uno mwanga nengere ward fund. Nani ngakura no mwanga nengere CCMs bakwa. Barato agite ate figure it out. Nyawo ndio to figure out. Oleoga anchogeria ntu bakwa no ntuinda ari na gitumikira ya tumangita ate benda. Kada ifuga kada agriculture tukauga twekirite eta wa mwongera kana eta wa I can't remember that gentleman. Yeah. Ekiri no mora uo rekiri ekiri ono ntu pharmacist. Kadra mbuga kawera kaja kwetho argument yoga unda atakete ndona tuina thine civitari endawa tea gutibiwa civitari tuina jio madaktari tuina bo indi thine era twithirite tuini oni mandawa so kadha thine ndawa tukatha tukura acto rira tukwenda ino atunengere pharmacist kenda solve ageta ka explain that we have that is the main reason why I did that ageta ki academy eta kauga mtojo akurukite na first class honors ke commerce or something degree or at least na arena those kind of things na distinctions in by the Martin inda those things after mbona what kind of people baeja rejected so okategero kuona kaugatire nda educate wojo no ndona kambuga get trade karage kina indona antoaja mtomba kugeta omba kutethia so it's just a matter of explanation na gwan kunenkerekera ogo endaga na kunenkerekera ogitata is a trade off no ndo basically sio betita kwariria wena manto ya baselesi batita kotini when and benda kuita that is the whatever beta baka argue their case ne ono ndika ndigoroni eta wada yeah sorry na democracy yeah so ikyo tumaona nyato getikiria raira etakugara kana atagara yet lakini watu wetikiria ore akenda kuthithia gete so selesi he has his rights kuthithia those kind of things lakini katukuwa caste bau bange bonde nyawe na rights chao as humans na batu biri kugeta na kedra circumstances chiwo change from enmity to love then of course ginya ni more ni biri kwetho kigeta my thinking
Okay. Arani yana batu kirukira line yetu ya SMS 40188 nkona chinge yao sana. Na kile Facebook fan page yetu ni Wero TV tia comment yekuwa Alex Kidhuchi Arua kaste yako sawa. I pray for her always. Mithika Soldata kawa hello Martin, let our leaders unite for the sake of development in our society. Betty Kamudaka wa wisdom girl. Doris kawa kaste Michen live long. Kamam, God will open your door. Tuimo kwena na usana nawe again materia kwa Martin ambia kabamure ni ya mari jana igembe tigania imenti na buri buri ya Kenya ba weti ariro kajuka mutumwa karua enough of the team representing the MCAs who are the team representing Governor Kawera. Balance the discussion. I think you're balanced, right? Nawe rafiki wa stima akawa thanks very much Mr. Dula cause leo umebalance panel vilivyo. Akawa alafu salimia viongozi kutoka eneo langu mostly Honorable Mureithi Muteria MCA Gembe Eastward na James Mutia. All we need is peace and peace only. God is now magnifying himself cause kesho tunapata nuru na mwangaza katika county yetu ya Meru. Okay, kati wiki dhiwe idhato. Hello Wero. Hello Wero. Yeah, na watu ngiradhi mo please audience yetu ya TV na utuire no kuringa dimore. Hello Wero. Hello Betonga. Oi. Ya tongeri wewe na bwana arua. Pa okede kasana. Saiko. Saiko. Ina ndio kwirembele maibo kana tunarua utungalivya na mutiari una ndio kwirembele yawa kanyawe. Yeah. Toka leo kutaka kale abamo atiba leo. Thank you. Ande mbere ma ambu ali tonga mbuga ni ngwataniro indete ngwataniro. Na ngwataniro tu mendo no to batu tu mwana icho kawinda no ibali to kumia. Ilanto batu ngwatanirite. Lakini na mimi ngande no kumenya uba ka ngwatanira na ndi kwage maino le dio kule ya kiuria. Kutuka na eba ngwatanira na batu ndibya nkuru. Ngada ngwatana ito mela ito kwenda iyo bikola gwara ko buri kurwa. Yeah. Na nyanga bano zo kire na wakala ka witra mendero mutura wo ya kiuria. Ambu ya kaza zere wo micheni mwese ndore ayo wangu kinga bana. Tiye bana nita. Kana na tigania nayo. Okay, tuira ya. Alabu bwana Muthia no enda igwa ngabana no myake 10. Nanga atuira tu ndeteri ngakura kana ya ya. Eno dona ndera atuira ngake ko mwoga ya ndeteri ngakura. Nande nanga bana ga pingwa. Na kile ga mboni maendeleo yawe. Na ile joga mbori ya tere. Baba ko nanga bana baloka bakwande kai kendo molo bikine kana ta ko kala no tu. Oni ngale dio molo bikine au tu ko je ko nanto ya ba ko kala kini mtu atio ko mtu bulingi kura. Na nde yanga bana nyana aturete munyamulingi okule ndo mbona akambona na turugurira mwali yetu twamuona ebo tuweka kina ntwaji hata baka tuo mola wo biti wewe. Okay. Yengu wa ni kichonga ibwega saiko. Hello Wero. Hello. 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 Hello, karibu turare na umukuru. Hello. Hello. Hello Wero. Received a reverse. Hello Wero. Hello. Hello. Habari yenu kwa bera nkubuke. Tutumwe kabisa mukuru turare nao. Turare na Pastor Kiruja. Karibu sana Kiruja. Kuma Ivoji West. Mbere ni kubusokeria nkado muntu bwa program imbega. Na ningwitikia bwatike buntu gukuraja. Sure. So ndingenda kuba kwingitwika umango atanirwe konaga. Sibara na bo bale kiro to kwirita usokwa. Hello. Iko kubwa pastor. Nani kenda kwitikia uma dire kwijamiro. Menya igatuika ba casting baregirwe na ba kiambi na bagwangi bondema na nanto ba qualify kana riu dire ikuona ne yagiretie batonya. Ninkolomba buru ona bo ngavana nawe aririe rutere ru imusemanye jwaro jwauge
kethero na ningo burudira u na bicokeria ni sisi bakwa Okay. na ningo tiketokera twina kagita gakega Yeah. na niru irotula wega ikeria kase na bau bangi. Okay, the kasana wana Pastor Kiruja. Thank you. Hello, Ero. Hello, Martin. Hello. Hello, Martin. Hello, karibu turare na mkuru. Mbito John wa DC. Karibu sana John. Thiiri Mheshimiwa kwa Ria Muthia. Okay, the kasana. Andre. Yanku atire. Peace means to maana mno. Na utodhore peace utodhore arakwe na vi. Na vi bado tu mwana inchi bito kwenda kato wa 90 bito kwenda maendeleo. 2027 wethira kawira akamempeni kite kiawe kana sogete ningo ikaua. Rai kinya kadioronka ngiraundi akadioronka ngiraundi 2027 ningo to koleni. Lakini kontu bonge na bonkwenda kuwa atire. Yang ground na watane na MCA nonto mtoro sindroe. Toteo mutambu ante tutamuere kura. Mtoto aere kura ni MCA. Endato akilisha. Bainge enda kuona kawira ngavana kawira ntimona pindu ya take so long mnonke muona na nanda sumboka mno. Lakini Ria Muthia kana MC ongen kendo mona demona haraka kenda kinyezi antoma kengavana Ngokuwata Martin Ngokuwata ende yonto ngote kia yonto mwenda ivile imosore okone yanga kwao na akeya kaulira customer intoviri kwendwa na kila kitu lakini yonto kwa na kawera kuma akilo kanta mona na nokuwa yonto kuwa ne ready weta kuona kawira ngaba na mwangaza hata mona na teka mona ruana ya take so long no mona ende kawira na turitire ngwe na watana na MCA bito kwenda ingwe kudemo tongeje to kudhora kura cia weisi anire batu tuembe tukara around wenge kundi tena dina. Okay. Very much. One last one. Hello, Ero. Where are you? Hello, Ero. Hello, Ero. Hello. 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 Karibu turare na umamu. Ajasko kuma igembe is what? Sorry. Hello. Hello. Please nize sauti ya TV yeku kenda to watana ina. Hello. Nize sauti ya TV yeku. Sorry. Watu ringira thimo please nize sauti ya TV yeku. Hello Ero. Hello Martin. Oui. Hello. Hello. Nditaka munene kuma ikoji. Karibu sana munene. Kwa vianto bonde Bamero. Bauketheka. Na mbuge nito kuromba ngwataneno na mantu monde mete bwaga rojo. Kenda Meru tumya kuritirwa nguge. MCN bagwatanira na ngabana na mantu jonde jete bwaga. Ni bwaga na kuromba mantu jete bwaga kenda tumya kuritirwa maendeleo ninguge na mashinani. Okay. MCN barita nguikia kiao. Sekite kunirika ngugira na bakwatanire. Na bakomba ne bakolokesi nyamwera minister bauba duri. Epanengero wandi allocation fund. Tuona jina dena ndo tendo ke accountable. Okay. Ni bwega. Thank you. Asante. Kuna mtu mombira au kire SMS aliwa watching from Kirone. High five to Custom Cheni and the team as the whole Meru County will be better as from Tuesday. Akawa, I believe Custom was also saying how she will uplift Igoji West. Could she have done better without the equalization fund? Akawa governor to get 10 years if there is peace in Meru. Nikim Adi aka Gatumo. Asante. So mbere Twitter awang kwenda Twitter nonto kiama kienu kia Buzz, how stable is it?
au kiri mwakatha how do you feel kiri stable bwana but kaste kwe wo kuri kyuria wa ruria kwethro kiri tangote na equalization fund yo kia kwa MCA mbele bulu nkethi gatumo ninde mwije kuma kirone anto ba kirone ni asole bakwa panene muno na gatumo ndi mwile kintu kia mbele akwaria wega muno auga mwali uju na alagia wega muno akauga it's about uplifting maisha mantu betu gukiriria kithomo na kinya gwakikishana betu ba kuona ngugi underline the word kuona ngugi so ni nda twasindanire I know gatumo ali on the other side na tugusindana ni nda sindirwe na ndetikiria nkuona ngugiri nikandendete kuona ngo ndingiona ngugi ona twingitho twina maendeleo maingi muno so hata sai ndimwire muyokote muthiru bado no tukarutinairia ngugi na mweshimiwa Mutembe Mbiuki nikenda tumba gukuria nturetu na kau kangia uria nteto ja World Fund turuka gutemo mutongeri utina gitumi MCS bena gitumi MCA ni mtu agitumi mono na kule onge bado ulirie nteto ja bursaries unfortunately gutengo giteunda rutire na ketho ni ndarutire na aria ndi exhibit ya Senate ngetho bakiuga kwina evidence hapa na pale gutikio kia kalile lakini tuliganirwe the past tutigane na nteto ja the past tugwatanire ni tatongeria even at the world level mweshimu ole ondaithiritie probably as an MCA and MP gwatanira na bangi nikenda tusonge mbele pamoja siasa ni 2027 ango igire fix kidogo kaste leo governor akwiriro tengweu did you like wamwirire etingwe kwa kana how did you ever meet after that umweleza kana mwirana ni ate akwa yangu iwe karangi kuchwa ana bari baraba batio chiomba whereas kwina watho bwabura basari bati kwa yana Martin ni utembekele na fix yentokea mbele ke kagita karia ntoba kurua ni betha bena machungu mama ingi muno na maybe bikwe biugo bira bya umaga kagita karia ka kandu wele bira bya chomile MCS na ba ingi bira bya umaga side MCS na binge bigachoma na konge lakini tuliuga ni kawaida na gatweka kaste na jiali na muruagina na ne bakomenana te muzo batejiali na batase bani lingi batumba komenana so gento kia mbele rira bo amenana na butana semania lingi most probably bokela na biugo bira biomba gutuma kaigwa kwija mono most probably the time our governor sisi baya ba gwithirwo na wale amekuwa na thurire teuma riu akuthina ala mashinani maybe kwe biugo biwa ugile bia tuma kwa gwakiri kugatira kwina conflict of interest so first of all mbuge nteto yuni tuliganirwe na no tutuliariria thiri na nteto ya thiri ikoneka na thiri ikoneka ru na tuliariria nteto ikoneka hakuna haja ya turudi huko nyuma okay yes. Only akwenda tukumenya like gawana awabo akimenya kana kata amenya kwithira kwina watho or something twauga biugo bire biuma nto bathuri tutigane na bio fair enough so murithi kiama kia Mbaz kiroto gereti assembly yes how stable do you think it is Mbrembianto bwana Ndula in respect opinion chebonka muntu kwaria cast non tunko wana she's a young politician akawana asindirwe na we kuri tandire non tutemo na zizo sinda ko sindirwe ko ende kintu kambere mere sinda incompatible lakini we kura kaita dirata non tunya ningo chako sigura kwa 2017 tawinda sindirwe ni kanda njone mheshimiwa mungatu nanda musupport ya MCA wao number 2 utaja mantu abasira ngore muno bwana Ndula na batu twena goodwill muno na governor teka tuno na governor lakini ryo kweta mantu ya basari betegiri mbwe kanke yake kama campus basari for example onto maybe ke thinking in governor wa arenda kwa anto 10 million and 10,000 per individual we na need na no kuona 3 million ile sia na wasia basari divided by 10,000 anto 300 okay awondi ne kwa babara apply tempesa no 4,000 ni elimination method ndio kwa atumira oyu ke 300 otia that 700 inyambo ya kwa offer yake ni more than 300 so what we mean both together non to no ka to kendo than twinda non to ko bwana Muthia wire
na there kuonekana tena uthuku no wana kwa tuka governor akethere the super governor ethuri onekana ri ruju na itukuromba yoneka no ntuga antu bakoro kwa gorogire Mheshimiwa Muthia na komya antu ri kwa back to school ende ko mu ndetere muritu na uniform kanda mwere ngiria manatho na mure mamire to uretha nduko aki utembia tureithia atia turona so ibe ontongo dera antu bangdareria ro ntambiro somewhere nkabera batu buto enda aki atongere kabadia na diverse opinions uranka wa membi kwe muntu nkangiri ile kaure nende school oreto 4500 muntu rankangiri ile na wethe mbwana araingite mira etatua a report angiri ile kuo membi kilagira on 1500 yongele antwariku same case ukona muntu agira 4500 no gutwike na kwantu wisi kwa ground ankwire o mano ntonto bamenyere ngavana yetu ni no mashinani anto no beru arende Muthia bona ke muntu ayeto no kwenda kwa ngavana re bui Muthia no ntona go eten ground no ko miana ndo kwa Muthia we choka nyuma njire Muthia teno batu buriko lakini kama mala ka tamu kwanjo kana muntu ngeto ambite suluku kana muithali kuma kalemiko muithali ko tu kana ntona ayete tanga mukai atomba kwa ground na no tene nye 10 ari yakwe atia kusendika ambassador Pongo anda kwa Bwana Ndula kiama kia ambas ki strong than ever. Or maybe not. Wewe kwa bui manto aka nanu kuona. Kala miano UDA. Yeah, but you know, ni muntore ko stora ke kiama kia ambas. Kiama kia ambas the other day Dona Mheshimiwa Kimathi, former COS. Yes. Tabake na governor. The other day kiraitu murongewa atikuromba kura. Yes. Cia governor atikuromba kura rengi ever. Yes. Ya kuritaya siasa ene. The other day dona former majority Kareithi betabake na governor. So is it, tell me. Oh good. Kiama kia bas ina akiri ina muromo yo bas ina yurithai. Kimathi ngidio ni re. Akorunga banoge nuru rwale wano atiwi kiraitu. Awano Kawira, of course. Okay, agoria Kareithi. Awano. But you see, so ende ambe yete Bwana Ndula. Ankwenda kwira atire. Ngavana batu atura atire to Nairobi. It is okay, but yes. You see, kwina muromo ya kiama. For example, kiama kia ODM, we know how it operates since forever. Na kinyaba yukumakire Azimio still no kubwa ODM is somewhere. But ina ambasi ire. Bas, batu tunagregeta party allegiance. Batu ngavana creator tamuchamani atwe batu no tungavana dhuru mwero. Bra MCA sin kuboromba bo support ngavana. Ongwa tau. Actually nyanga bana wewe ngwa kawa noe patelinda wetu. We like it or not. Noe patelinda wetu naito mheshimu sana remna netu. Ntoro kedha tiga ma yaken take dhuru pa MCA. Ende bomba tukua for now creator taka campaign. Na maybe kithai Kimathi uteno awe ligithi ira githi kingo wero we ukawa wera ni ngavana ubati wenda thaino ntugavana thaino ngavana omeru ikawira sasa sawa akinya uni karaitero kuisi thai kierio nkaurwa number 1 guru number 1 ngavana omeru ni toka mandeke kawira mwangaza koge manthe tikena makosa kana karete tikena makosa no ntunyo kona re for example munene wa UDA Meru County Linturi tu no mbori na UDA no Linturi na gadire mheshimiwa ngavana kawira. Well, Kawira na wira ukumakire Kenya kwanza, so maybe it's something they are forming. Ntewe tikia athron independent ticket. Yeah. Atemea ku aukuma JR mbo atweleza au kuma woreo ke Kenya kwanza. Ikerunga na bongo thwani kibakwa. Number 2 tuena kama ke UDA Bwana Ndula waraua. Kaethia to UDA na no na gila wakati Kaethia no wako tata ngava no tukawira na ukumire kire Kenya kwanza na Kenya president na ithurera Kenya bas ne ukumire mbere bas twetrekare ni batwe mbere kesi ito mande tware Kenya kwanza yonto kwanza onto ndari strong supporter muno Ruto nyana nyoka da DP ni rega na manto Azimio kuromo kwa rega Azimio lakini ndege Ruto so what I want to mean bas ne ukumire mbere nyake kesi ithia yeitwa ende kitha tweke Kenya kwanza twinde na tweke ubangi akwende kwa na wasiwasi Muthia no kuthwane mya msoile wa akikosa la mama hata la mbo wamwa. Okay, kiuntimenya Muthia basi moyo kana nila kurura mai tairi renge banya mutongerio mbasi ntekwera tukungono manto apate lakini mutongerio mbasi
wana ule Thiiri aromba kura na kiama ki Thiiri aromba kura na kiama kimwe ka change chia akaromba kiama kingi because oni nyamanto no garomba kura 27 tutupinya kuwa thai. Well, but no wabatiromba because ina tware athe 2016 2016 kaito aromba ara wa intromba etikia gavana 2017 joginya na roba na ta rombere achoka wande romba kipindi kimwe ikimo roba na ibele bana jeyara ibele achoka ko renga aro kinyamu ante konda ko menyete ngara nete na ebiatia kume bi mi arira cha mo bara chia cha ba ingewe nyumwa etinde ayi ethia yo ikelia itari but this one agua ama inge sana agua ethia yo ikelia wanadula kinyamu no gute ko were kuwa kama kiraitwa karomba kura 2027 oyangu atire tutemenya no arombe ano arombe itare ebiatia me bibi aire ke thina kari rete munya yakwe munya yakwe ya unge umirari ku umirau uchi ajene de muchedi volleyball utendoria wekete njara ogu onto ubira no jere kiongo yokia jere mauru ogio wathro njara no toro mb so totoko mano 2027 kinya bakaromba kuru abaingi na nyege itoto no namenyerete ku antromba karomba kinyonte buone atro katoka bita revi atia it na history because I mean I'm a student of history nde buito history ito meta history no viata pattern wa viata pattern ko make a conclusion no komba ko ende wano ita iko viata lakini of course no bwana mure kiama kia basi unda bwana ndula onto na mutongerio kyo tagore atakure na kiamo grare na kyo ingona kena challenge nene mno kena challenge nene probably wambo kuthia bakabuitha kintu kingi which is okay but manto ya ugaromba kura 27 utromba tumba kwethia atia tumba kuwa ganto bagwanda weekly yawe Kaste no to is ya said to what do you think kama kia basi uliona ina akire thai tukia mbele mbele bulu ni ndalombete kula na kiama kia Jubilee na kiama kia Jubilee kia Azimio na kiama kia Mbasi kia Azimio for now ngenda kwalililia nteto cia Mbasi ketho ngimekaga mistake nuntu gintu kia mbele I'm not so keen na stories ya kiama kia Mbasi but maybe I can say one two about Jubilee which is not a kagita ni kakate kwa ulia nteto cia Jubilee for now juga ngogele tu kawera aluthe gavana kawera aluthite nene mono na ngugi ina heshima ni kuhakikisha mulango jwae julugoli wazi nikenda mutongeria wonde okwenda kumuona mutongeria wonde wina maoni mae akathia kamwikeria na oni no ntontomba kwa on behalf of the governor no wije we ngona we ni mwanasiasa ni buije she is a political queen kawira na siasa ethagwa mwanasiasa atali. The next questions biolie bibi to kolie bibi inge bia Mbasi in the next 2 or 3 years wewe ngwa kethwa gwicokeria na titwingo toketho tukumenya where is the direction but after the end of the day I'm sure ngogera gavana kawira kuruta ya gwitikira tongeria bathikaniria guti mtu witha we wa bure witha we wa Mbasi witha we wa Jubilee witha we wa PNU as per now na tugiswaga thiri ndene amiru guti mutongeria utina baita Kimathi eja akathikirwa Karithi eja bukumona akathikirwa that is the way to go twe antu ba miru ule wina kiama kia no peu eja akathikirwa that is the meru we want first of all nikenda tumba kumenya atiri maendeleo ke mwana wa inchi wa kawaida makamukinyera hii story ya Mbasi tha iji tutugangala tumeonagira magutuni kuna ala kwetu tugangala tumeonagira magutuni hizi zote kwenda kumeonera tha iji tukatuone ntatu iji cialu iji ciangala ejinge tukona as we move forward so for now ni ntena maoni sana iguru ria kiama kiu na I really hope that governor wetu endelee kuruta ngugeru kuruta asikize kila mtu matenia mwela ni wa Wero TV nkweja maito nkwenda ndikiria akalandi nawe bakathikaniria mbele na ale tentetwe mbisa ndokuya mbisa nto na bakiuga gashiza londenja anga nini ito bururu katugage ala kwa bwo gukubua
ito mamu wetu arugulite mulango wazi, aliuga wacha kiongozi yeyote yule aingie kana atemute ugune buku thijaga na utongeria bwa Meru burendo ogu mwanka thaije utukinyite. Okay. Yes. Now GRUC again kiama kia Mbaz kitongeretwe ni gavana Kiraitu Murungi. Well, Kiraitu nethiritwe ari akiwa severally ati siasa ni ringi Ria Muthia lagua lagua is you know Mbaz nukuthwane moyo mwanka wiki nyitha thai. Okay, mwanka Was it even as you know, well, in a majority, in a minority kiri assembly Meru, but was it yani nikiama kiari na riri bwanora na thai kikariate? Well, actually, only to some extent, get a Ria Muthia guru, non to Ibuma, in your history. Nani akagonto to tumba kuga Ria Muthia jwa jaugebwa. Ibu mama Martin na oka ompompa incident mo akira ugitente dithia agaruka arega kugaruka ya thiora inyare yaje twere ero na je twi covid or something like that and ka nyabaruga mo serious muno ngai baruga ngai binte menya kiuga politics yanga mbitu kiuga kairere muntu aiku no wago chwana mora. So well to take means words to tumba ko rely na uge bwa Kiraitu kimanto jegie kijege politics no tukinyoga teka mtu ali Azimio mbere ginya ona ni auga mbere ginya resort zira umera ibara mbere ibetire nyingi yo kezi tegiti beta state house na beta bagita. I mean, well, basically no ekuire interest chidaro chirio maitera mainge lakini no fortunately neither it well lucky agether the right party akigarura party ziu akigarura agether the right party ageta na ibatu tugeta maita mingi mama ati no mvango na jojo toka in Kenya apart from ODM na mbuga na Jubilee keba yego kya mageko kije kidaro kira na mbuga PNU binge beyond them ni twakinya kuma una ndo kambe kuri organize kairene kenda tu change ya tu twetagi kingi ikimwagi ki ODM no itete nkurukie maeta jatano haijana around 3-4 times, you know, it is so katuge taiteka tumba kuga bas ni kuite kini yakwa. How does that make you feel? Kan sogari njiyara geurige mwake akurna Kiraitu uwa onto na stand kebwo Kiraitu wa tere ntethera ndenje thirikari go yaya Kiraitu thera ndenje yo uteyo are kandiri mbere no ndo thai no kuona ye is very wise na political genius no ndo thai batwe twe ukuma ke thirikari ye kai muntu teka wembia Kiraitu akoro thirikari Kenya maybe andiki nguene lakini thai no ndo nonere wisdom aomba kuread between the lines amya ku ntobo karikia tinya tikaro ntobo ura muntu ke siasa witomo convince na wetekeria ukuma kimbi ke Kenya kwanza that means Muthia are kya magamba za kaende barwa za kuna vacancy ke Kenya kwanza ate olelero muntu na atura so he meant good for the Meru people meaning ategethera are so boy ke Kenya kwanza batwe yes kya Mbaz na how come in a position cha minority na boy ke Kenya kwanza ke decision ya minority party kwena jere yile no bete through coalition agreement ke coalition party on to Azimio yerawa kan no bete ke party line actually nyon to boy na a lot of issues manga bande ke register political parties manga iro kwa rule kwa twika ke amagra the second no to no kumanya kwena mkatabero bati ko expire I think after is it March iro twika kenda ke amage pull out kimea hukuma no to ya golo boga for example ke hukuma ke coalition era boy ku it can be after 3 months denge mbwa boria line de denge and no bete through the party way njere political analyst kana the coalition way maybe onto muntu kura sigoria uri atre to watanda ngavana ni atamero ye tana tunya kwa tana tuborwa no bati ko loga marira ke dagi minority party ki bati ku play a lot of offside na check ku check dirikari kile na ikyo kya Mbaz definitely Muthia ruku ba kuna confusion somewhere
Of course ni watu kuwa re. Watu kuwa you know obana njera kuwa hata kuwa kunga na history yetu ichi. Because nyaga wana impeachment. Of course MC by issues na ngaba na security issues. Ntoka ro chokra yau. Ba achukumete na nyamno manto impeachment yanga bana. Imbas. Oto kura MC ru. Kinya becha bana ngege ya Nairobi. Wa bagarede wetu kwenda kuitambecha. Number 1 uimba ndakwa ri omabonko menya. Ntuti na omabonko menya. Mundo ite mbaji nyingi ke process yu igreito. That's a fact. Eu kinyaga eu tire tatingo na to kwaria. To na fact ire ko eu. Eu tuma bas kunga na history yetu ichi. Na ogreito atore manto a parties. Kiamba kuno mwa ageveti atia. Kena challenge. Winta kuite kena challenges. But of course kuna other leaders wabeku. Maybe there's in MCAs. Wa wengine atore ba kuna itora chena bo. Unite kwa manto ake abende area top leadership. Maybe ke county level basi MCAs wedi atia ibo chome na ngoyo eba bati kurita. Lakini kia basi kina challenges kuma at the top. You know, GR Muthia akiakuwa kiama kia mbasi kira skuma manto yabo nene. Tiko mina otia kia PNU. Nonto first of all speaker you bundi no kiama ke PNU. Na you know kiri manto yayo onde PNU tu bakwirita. Oni kwa context ngena to ali ni Martin nonto nani kedra inkona Thiiri rujo. Ndenda to choka kuraja mono nonto nande to kathukia. My thinking. Na ibadi to kwenda gutrongo ge that is buivu mabo manto na anto bakeja kuge maruru menya nande kamanto jeta jaga change. So kinyanda romba Muthia omba buru kabisa airinge buru a withdraw statement yewe guga daije financial ra munene kabisa ari jethra na izi na na pachawe tonto kigagi ate aja itetera I don't think it is right atumbo substantiate na so I think that one was not really right kuo but that said onbomba kuwa siasa chapia in Kenya na nyete miro wake is a very complicated situation. So anto birabe na interest no ndichi pushaga anto baraba inge iro kuidoro kwina pado na numora in politics actually anto bakalija ndemanya kaste no mbodo ire na gere kanungi ngor yani ede ora guroji ede gintu ora chidara chiedere te weji tiae opportunity chigeta chidarana whatever is there. Nande bia manuwe da bikari ukaja kweza kwa opportunity wategero kona antu ankarame yake ngita no ndio menaje ukaja kweza mtu mbakuma tokalinga kura kairi ai ndenda kwanja considering the fact that nani na support yani reverend na supporta mono akauga yake supporta governor wawe nande akauga we bakeja kwa abana ne abana ndia bakeja kwa ndia what does that mean abatigite otu mtu batari to kama to choka kure na kai. So I am of the opinion that how discuss yeterete jigiora ya nyai kun karo mirano ndo na ndida ke myu ga ko na opportunity kare ko so bonde ba ubara barengi do kenda mareki kwithira repeat munya of course na to mba ko meru laut ndo ngamutia ga to era kedra no ko mama financials and other thing that talk no I don't really think it is good for us. Yes sir. I also agree with yara ku oboya me ndulo to chukumire mnoge mantachi ama no no chukumasha to ba kware ma to kwenda te kweli atia kwaria so kamwe to kuidhido kumende kuwa lakini wana mati na to chukumira ke matone yaku because royo bitu to choa Thiiri na ndina imani kiama kia bas kia support Thiiri ku kia PNU kia support Thiiri ku na bia bia atia lakini bonko menya kia assembly issues iba na chio iba na issues of course iba atetra na ngabana na iberwe na ngabana itaire kwa bia atia lakini na wende for interest ye kuingia mno kwa thia kwenda pressure na otiora kinya antu bakiro ya kinya manto ya batu ta through ya ta through kwa kwenda kumbulo kwa manto yako onto kutena wetekania so kwa kwenda mistrust na of course we create mistrust ke timu yele kwa kwenda thina so I think now bwana mheshimiwa Mure mistrust ya ni bati kuthira na relationship with wana MCAs na governor ni kumbirundi ochore bu kenda ombo kitania ngwe
So ni akwenda withdraw manto ake mate kwenda kwa manto ake maringi te kwenda kwa manto PNU because antona ba kura ke assembly ra bara aria sauti antona ba na issues ba na sauti mo watanirete kwa tukura agweta tunadena na ntobuna bobo batongoretu imto PNU bobo ge na hivyo ndo bwana Ndula Muthia is my mentor ante kwenda misilindi au no ntu kinyoga dagreto ate ande deputy minority leader you won't come represent no como te dero when facts enough chekwa bira utete ndo nyanga ore mheshimiwa Muthia utembia na tete komanta withdraw thank you my brother ndo ende withdraw na bomba ndagwa funga na bwana Ndula kinyama ende ko ndo withdraw we moderator wetu rogo ikiama kia ambas kia sponsor te motion impeachment tiki ama kia ambas kia sponsor te non tukura si ambas ikura 20 ana takura si aringe kura 67 meo sponsor you sponsor either bi akatwa dari ba tu motion mover automatically umere ke ambas na bi ondo wana ge negotiation chero uyo to are very keen to na muntu mwe non to ko pate yete ka to ka pate ne wedete amembi ko na ge ingavana yene negotiation chero ko na membi no aringe ge muredi ge danjwa ka doania ikiama ke aribu so ibi onto to ko nya mantu nya ke negotiation te boy ibi onto gore ko na aspect ya UDA kwena bas na kwena Jubilee non to they follow that on actually menyo ya ko legi list ere arege weru TV ura ambireti ni njim adiati no DMK alafu alia ke ya uno ntono bunye ke membership ke makariate ende bas to sponsor te kyam kayare motion yo mean bas to sponsor te motion apana kayare wishi ba to assembly twins yes nikino twende nya akoje beru agubo the bare babas ina kwa ino botadi ya balancing act ye ubudide dia mukoje na kubana jiera mate yawe muntu lazima tacho mukoje kama muntu wande na affidavit ko gwe ba basi be ndaba bandu bareka na chole nyaka kaba limitrwe tukia kwenda kuna time ugo ni nyama no pe ogwo ugo ni nyama muntu pia ni kureko na ipi onto mbure same case the na limitation tukia kwa to muntu mo assembly to yashe muntu koreta mimbi tukreta kidhani aliu tukreta kidhi mushuka na idhile to achunjo moge to achunjo bana baile meaning bana jira kwa kwa room nyingi temba sa yo na represent manto ere Cast, do you think well I know you don't speak for the governor but no kudwania governor kedro en ayetikia antuba baz maybe bamureba ba DMK you know ndomba kwalia I cannot talk for the governor na only tu mbomba tu kwalia on my behalf kauga na no kambomba gucokero buria mbugire ngauga Thiiri Martin whatever governor kurutha thaiji is the best for this county nonto tutionete Thiiri for a long time na thaiji gatwene Thiiri ni eji twambiria kwalia nteto jia ati fai gwitikia antu bambas antu bamwe bakambiria kuga honestly maybe kaste gakuga antu bambas ni bathuku either Muthia kuga these people are bad no kila tukwenda thaiji Martin na ni ngukathe kinya riu governor jukirie riu ria gwakikisha every person from walk of life take on ationa nite na antu bambas yake the other day ndamuonile na Reverend is it Reverend Lai ndamuona na Bishop Lai ndamuonile na Pakarethi ndamuonile na ba so many people so kile nkuraithiria nkona kagita gakatika siasa yes lakini siasa ile inside siasa ile au gatigatirio au ndeni to me nimbije the governor knows very well aria thiete na aria umite so ntegwitikia kuomba kumuthomithia ntetojia gwitikia no ule omba gwitikia no ule atumba gwitikia that is my opinion JR let's just one point okasta kuwa okolia ngavana kawira kinya itingwe baba of course vs kumamanto akyamagambasi bengwine atejire abenga kuzo temya kuwa ngavana atemya witikia ndo bambi atemya obetikia we na approve it na obetikia na nyaba muliongeto of course baba among leaders obeto muona no bamba of course kuna other leaders from other parties ko rende ngavana winde muthikirite agere bwana Ndula akiwa we rende wogian ana mamiro bo na wanyondo chene ria wende bonde bonke ko trio te na nafasi weta gwethia atia ko kawire na nkoro we witikire muntu wonde
na ibo twetekana nawe onto yonjere ko ria ndo ile ara chiambi chamero Jar, you know, Brombe jita kuona politics, one the betrayal na sabotage. You teach that number one kiri politics. How much you betray the other, how much you sabotage the other. So now, with this, kawina na batu ite kia antubobo ambas, especially antubabare, antubande nesa na ba governor kile itu murungi, ba Karedi, majority, ba COS, bau, you know, ba DMK kwedra ba ete kaniria. Ngongere ka tudatu. Ka whatever, you are very right actually ki sabotage na betrayal. And on to, I mean, most politicians ni opportunists. Whether abatere te bona na mtomba utere kara na akadhara that opportunity. Lakini angu ikaikia ni mbere for the 8 laws of power. You know, you'd rather work with your enemy than with your friend. Ukayukia mundu kambi witaniria ngugino ayaja more royal nonto ena point ya prove kurokia witaniria ngugino a friend na go betray aga very fast nonto nande either wakiona bwije na mono. I mean it's like we kuna limit iria either wakikuruka nonto imuchoro lakini for an enemy na kwanja mono ojete mundu budhure neno bubwega kabisa aiga either very royal ande akeja kwithirwa tukaya kuima ndo trust utumba mo trust no to the other law actually also says that ujukaya mundu kwa mreta kue kendo kithirania nwethiro haro theria tina ndi whatever yani azin you finish them no kathiri uku kamuthiria mu uria atumba kinya umurekeria yani joka yukia uro umba kuthaga kunu kaura bwe gokirekeria gathiru ume yumari tie tumba kugitha ngiro tumba kuro impaka. So you have that opportunity ya work with your enemy na reduce na to a point whereby katugere na ria baraba kwaria mono kana barabara ya mono babas ako bajoki ako bareta akui na ta gwakara abagakira okira meri 5 kinya wambia kwaria kaire nandi utwogethwa gikuige gono ntukwina aria bange bagitere ata bejirire. So she does not need to trust them. That is number one. Kazi na Guga, she's a very shrewd politician. Omba kwethirwa and one of those two games ni yako cheza. Either working with an enemy, no, there will be more royal. One, kana number two, thiro kada kanita mundo akinyangira ndegoro akirekeria mundo thiro no thiri ati omba kuthithia anything kairi. Either. So with that, Brady, are you comfortable maybe at some point kuritaniria ngoina ngavana Kawira? Woni tena thina pio. 70% peace 30 nietiere rojo 30 ge oginya kamenya ndora ko ambassador te bara gorongirie komi ibara ko mya mwanoro ena mushari uni kuro te komba weta ata thungiriele that is peace. What happens governor ke akora witikiria demands tien ya assembly akara witikiria demands yetu kire assembly yeah imurungu umba kuwa unontu euno edrembi ode mwanadamu na kirundu atambaria tha ingo sogiri kiuno ntwende ndambo soginga sogia mwiri ende kiuna kio kirundu no ntumomba kwaria ntendo sogi instantly. Let me rephrase nuko thwania gavana Kawira aetekiria demands chenu aetekiria Kawira atira wetekiri no nturi na kumenya to some extent ku ntu ateria tena MCA tegwanda gwibweku na MCA bau batu assembly tuingo tumya kwa matotomba kwa twe nambi ende twagusani muno akara witiki mia no gwethere ntekwenda kwa an example no gwethere kwe muntu iboku cia murina muriyo na noti yewa waku yo wakatikati lakini bara pull from one end to the other kenda bo mitike mbi ki kathundo ko geta kathundo gikimiro bo mitike kathundo bo mitata na agreement meaning what teka tomba waiting demands si swear maybe elephant kidha na mbwe kana inene muno bi akiba tukwenda batwe bwana ndula ni untu bara tukua oni bunke ati nde murethi kintu gitwa mbwe equalization fund Muthia no kwena hospitali nje une hospitali enda mbere gwe bunko ndogo na mbetegire mbu no ntu niyo kimu no ni ari na maternity ni ari na maternity wing eitare munya Muthia chief of staff taini ingiro kare mudho so kintu tu ko atuma that friendship ngwana maternity re ku revive wa ne kwa daktari bani mimbi mboto mande support Kawira
ngiagona gore kuno ume ikubwa ni onto ndio support kawira so demands ingire kubwena chi other than what fund other than equalization fund bravo meta demand itu na chio irrespect to lenders respect kemi ngosogere ngabana tonka no onto after manto senate taibo wete mbero ingi uyo mya ibo so mbita mbero kauri mbero mya gere ya mizoga wala najua Kiswahili ende kabanyo kwa nondo mistake yo ambeta muntu mai lakini on respecting ko oneke ya ibe on tungro tinte kwa na manto ya kere marojo so demand setu batu one respect to lenders tumenya nyoka da kalinda kale kanini mno na wedere rojo to muntu to kemani amini hata wata kemani ngavana wa Murang'a Dr. Kimani Chungwa no Kang'ata Irongo Kang'ata are councillor kuma ke councillor MP yoko okiharu kuma MP ogero daitwa ngavana eta senator dai no ngava you never know no whether mure oyo wana Muthia kwa Muthia no whether Muthia no akinye membi mbere ko italiringe mbere ko nka ndimugete nyuma mbi 20 years down the line no mure no senator bona GR whether yo retire you know GR itumike borio ni ati gavana kawira nethritwe not once not twice maita maingi categorically akiwa atiri atetikiria kurita gwiki utatena watho buraburi mbon akiariria bantu ya Wonder Fund uba wetia na bethe to baetia bonene sana na uwa Wonder Fund ite sheriene na tena kanira Wonder Fund so Martin there ki conflict o kaire ngo choki there utumba kuita na demands kuita na suggestions non tukinyandi na chiakwa the suggestions non tunande uketa na demand kuitha wina hand stand yani actually ginyeti umba ku work non to at the end of the day we to kiuga inenkerwe kana nenkerwe you know that one is I'm being able to negotiate no that is the question to the kwariria nande both of them katuge to some extent they are wrong nini batumba kuga agetikiria chionde right na kinyethera agetikiria atitikiria na style ira bakenda so ideally suggestions bena chio na ibanenkanite bakauga ba ichio minimum yetu ira tukwenda but they are not demands they are just suggestions ura tukwenda gutanira ngugi nai na no kumenyora babwiri kuthire beta bwiri gweta bagera na tukare ninde guru nikawira ri ninte na thina na World Fund ubu gweta kana equalization fund whatever name you want to call it ende ne hata tukathithia kenda ita within the law kethera ni equalization fund burenda tuthithia atia baba ibona bo athithia ba sheria bagetekanirio ara bakera na atiri ino tunandi aba gwetekaniria mete ka umba kuga kunengera alafu nande no te sheria ero ende nande ethera igweta bakauga atiri ugo kithithia budget madam turetere 900 million tunengere 1.8 billion umete equalization fund no gaire nini chetu chionde equally beja batu na tugakurukia you understand that is basically what they are supposed to do nande uto kwana uba kugangwa tanero bacho kebauge kuma au kere respects menyo mtu noena ena niwe teka nto mpomba kweja anda jankethera kuna deputy president na igenda wona ngo respect nkambia na our honorable MCA yani kare ya kuthingata protocol nani obagachoka bagetekaniria atire respect ngakwa ante kuruma ante kuthiria buria lakini naagwe kinyagwe ngwa no mwanka wetikiria kwina egita ngakweja commands nyethate kan kuandikite no tunandike tha imbeja tia kwa na yunde ansarabu ndomba kuja kethera samwe ndango winda eje ne mbeja tia barabara eji deja nkethera MCA mbuga nara chinjirie something or anything like that no kwire kinyagire ando ngakwira you have no authority to change anything after we have agreed and gitu yakiwe and ku reprimand actually is not part of kwagana respect and they have to draw the lines ekenda na ndire nontu nketha ndika wira mbeta nkaboria respect urenda ithirwe kariata ekenda mbikirwa mianka yai respect so in short what I'm trying to say is utobwiri gwita akiuga gandara kuthithirwo gutibwo utugo kabwa ubwiri gwita akiuga oni kwenda kuthithirwo nani ngakwiro gutikumbika na sheria ite arbitrator no akauga nandi no tutwe our way around storage nikenda yumba kugita hata kuthithwa bakera na isa sawa nandi twamita one fund atumite ubo suggest equalization no kwerewa nandi mitaratara gwekethirwa igita wau and bakeja gwetekanirio then eno ntoto kwa nande ja already okay kwithirwa musimamo jo MCA jo bugamrea na ju akauga no mwanka gaetikiria right ura no akauga nani ntita ngoge giuta tena na watho then ikumaanisha already utino turageta
but so far kambuge atire, to be very honest, the deputy president na Thiiri very well on to arite kinyambere Martin to gaura conflict yendaga betambere wije nkwire no kambitaniria no ungi wije nkwire thina ciakwa aya uchoke ugo wane nani mbiti ungi no mbigwe thina ciawe. So to some larger extent nani already na find it out kana ke a good arbitrator already na find it out ura ga solve no ndo kekeno ikadano ijira werwa twate turenda won fat na nyakwa ngwanu ije ite sheriene to mwanga withiro ofigite out turo kabera kenda bomba kuchore ka gitada ya tumira no kuwa bana we bakwirite ni obea minimum yao. So I believe there will be peace, lakini manto ya maingi monoja ka tweaked yani ja ka kikawa ya geta o kairenge jokeria ni aran kuona kwina thina nonga ukethira witnesses bachwaga MPs bethira baria ukenda bethira ba witness uri andu babetikaniria kenda bakija omena beja ba batika uge twaregere na kana na regere kana netigiririe baba ketha ibare ona ibaigirwa ora twagitite aja ndi kugeja kwithira kwina a third voice kirwaria rwa antu baba bairi rubwiri kwithira rwiro muntu mwake no unwe I arbitrator ora witite kugitata story wingi chebangitiro the court of law chaba banga bagwirwa bekoraya na aria bathikirite akora rukono rugitata my belief. Okay, one fund ngenda cho kenyuma ngenda tutukumeke one fund otira ngaba na kawira au atene kana one fund o atakiro arido akiro areta ko assembly one fund ni ario wi aria ni structure we kethia atia we kabwithwa kuangwa nda kuitobua tuko wantu manto ya maneno mnoke manto kendo arido imanto that equalization fund ku already ngabana utena watena kana equalization fund na kiro arido akine ari kembi kaenda tu to chuchwa njire kwethia atia Muthia kankurikani kanini maita yeli aritia kawatire atiri tangu ibura gavana kiraitwa aritire ngui na atiri tangu ibura gavana munya aritire ngui meaning atene nkalira world fund ira baba insist no mwanga bethira bakinenkirwa but all the same yeah na wete kire rarete te kwa assembly manto ya world fund no yario but our either within the law does not allow for world fund ubukumanisha ate yara kuwa bwa watri mana rojo because gavana bia what is okay tunakana ya world fund to me another one to me to ringi to probably could be the one fund kere ta issues ingi na kata maybe sura nyuma sheria ingi policy ingi kwendekana lakini au kuna rito rombo tumirwa to kuma kithi ne riku na baka watanira kunte kona kuna the no to rende wana mrena agwa manto equalization fund ne bate kona kanirwa instead of the want fund na of course nya assembly ingoma process ne kwethi atia go with that kind of a policy kena manto ya sheria ne so tell me Casti ni vipi arina inya anto au kiri manto yayo then because okukia kwethwa rieto fund ni ryo mba kwethwa areta thina it would be very easy governor kawiro karana and then MCAs ba na bakawatanira bakera na atiri katurite rieto re fund kiri mbecheji so that you know bwithro bwina kagina ko alabu karobera na cho what would be very hard in this. So Martin tukakala gucokera biugo biria bia kana manto maria makarikire mbere tukinyite I think tukethwa tugicokagira nontu we are netwije wega muno na gutimu mero tije one activity led to another ndoeje eumanya na rwimbo rwacoka na nkuthula nkwija na mashinani ndabwera kaende nawe na baba ange na baba muhesh awatakira ale you know tukakala gucokera the aftermath of everything one thing led to another kinya point kwa twika the both sides benasira but kila tukwaliririe bururu you know utemtu tithulaga na ni bumbuga gogo na agatwika no menete muntu muno nontu bwa buria ekagira iyo sio issue na agetho twika no menaga muntu ndi sauti ira yumaga kiwe iyo sio issue point ira iyo ni atiri Martin ni interest buletaga antu amwe muhesh na kwenda wikiria antu baigembe maendeleo Governor Kawira na kwenda miaka ingia 5 after this leo
antu kabejaga mo bakagitate bakeleano. To me past tense kana monto mara makarikire ni muthuro twakinya turi, and God willing nonto ni ndina a lot of faith lo monto makagwa tutiketho twina onago we mukali mumeru murume Martin we mukali wa meru onago no kwenda thiri ije no kwenda nginya ntuku emo witho wina gikaro na madam akwire bure progress iendelete nonto me agishughulika papa kule na kule huku na huko ateja shwa akwira no kumya tuthiete o meru tukalio na ungi. To me I'm very objective kathiri oneke meru na nikienda kuma au menya maybe asisi ntuku emwe God willing ndikwa mheshimiwa na aregembe ndikia youth na araba gisethaga mubira nkuletera mibira nkuletera nkuletera nets ya twariria ndeto cia mental health twariria about employment twariria ndeto cia TVETs nikenda na betu bona ngugi. That is the only thing that matters. Ijiga twariria thiri lo maneno itakuwa sawa. True. Bwana Ndula. Yes. Ndio ria miago ibuo mieto go want fund ye baba wetia na muntoro mashinani kwanza ndo kwa dhibwa mno tumambuo u batu onto tukua ntemendo meta word fund dendo meta word equalization fund no me onto ekeya uinte da numbekera mbolani isi let's say maybe caste kanonge ngero again based word maybe na 20 million mbona onto the number 1 mutia kwa ko onde again based the ninjira si oronsire nkiromba mbikira 10 million gembi kinjira na muntu wa kontrombite oni examato kureta views chanto bara bitende berendo ntu ikurekero milioni ijire na ito kumimbanje ndieto wondi etore to meet any opinion leaders injire ko bwanda twenja dene kariru for example nile ko to enda twenja every location kamiti na leaders bariko kidi onto for example tuna hospitali sieto na tunirasi beto scrutinirasi ngo itroero BCI sa Department of Education and Technology na bonda to akiras lakini word fund mere yeto ya kala kambwege ya ruyo uthanu wethi nae so bunga ndakuwa na kwe bunge bwana Ndula nora mwandre tatera wa itudro nte wetikia batu no batu kwa wange mwerojo na munene ge batu na munene wisdom na murungu amwete are Mount Kenya Kingpin akaomba ku view aombe kuona ni ata na akuri na ata na akuri utomba ko dira manto yo mere ke meru ka me ka membika to kana na ngava na kawera tu baire no gutuka no ture kwa ngri lakini manto ya na munene to Mount Kenya urawe gashagwara na njiyara kwa bwa muno demands I propose actually iso propose na ngava no MB ero onto boka rio MB no arete feedback the same case you are saying on kwante one fad wa igro no challenge on governance MCA ba Kirinyaga what equalization fad ya onimbi 30 million Kinyaga take constitution lakini for goodwill ekisiasa wondie kumure nyume myaka 5 assuming the MCA Kirinyaga ndenda ntubara watoka gigembe istubere kitha for example oni kambo kisi konte kwenda kwa data ntoba kuti nde muntu ogrenyaga arita urwe data times 5 150 million tuerebo wethia na 150 iriko ni ata wendria ngava na views ciao sietu no gwata so ibungu kwenda kuonte kwa ntobori to no twende kitha twende deputy president re ni ata umba ngava na gare kana MCA bare. Okay, so the proposals ichenu nwe governor ke ya abwira ndenda bo nkrokire ba cast baranda abureterete. Are you willing to go that? Utebate tumiragaste no ndugasta reao. Well, ni example no tukinyawe no mo bara barero ne assembly. Yeah. And so long as tukua mantu yani ni goodwill. Yes. It is about goodwill. So in these proposals bwana JR aki akuya no tunabwe, these are your proposals rabo cheta tekwa ndo cheta demands, but I feel the demands nwe area na proposals chiawe ira kinyawe kinyechumbo bo cheta demands na demand ya wembere kana proposal wembere ni bunkurukire bakaste na bangi batandatu baraba withirie. Yeah, see, are you willing to do that? Kyorikiwo ureko ebo njeyara were standing orders. Watu county assembly tunganda we standing orders. In case na kwa na case scenario ngwe ya Kiambu. Buka amend study in case kwa tu kanto ya commit threshold dire bati kwa ba na itu abarere. Unless we amend the standing orders kenda ba fiti. Tutakwenda royo to fix ona guru royo to rokotini ni ata withiri casti non to bokwana goodwill na kuo umukoro kiroyo. No,
kinya governor Kawira akethra atongoretwe ne katiba in this case no to ward fund and equalization fund is not in the constitution. Yes. So it's about goodwill. Now what standing orders are to change ya kendete kire kubunikira ward fund. Ora mpenda kuvuka Martin na angea fama kabisa completely ndio ndikuije kedro kale ta kiure kiu ndingi kutegera kiri county government act. I know for a fact if possible kuchokia banani bakasti and I know for a fact it is possible it is standing orders the county government yet would have even told you it's either 15 or 50 I can't remember somewhere there indirio bomba chokia the same people. Now, for the interest, ginye time, gena tumba withdraw, gena tumba kudia manya, you know, most of these things, nye department dikewa better. For example, na ndeba didia finance, kadai finance, ita budget ba didia bila baka didia, beti kagairo department ya ministry zingana idatu ikaja kudai kalio, lakini ukaja kudai iba kuendote dia bataba ali rojo ora easiest, nera the best, nora bombote dia umero, ibe tikiri bacho ke immediately bakurugia bakasti, umori choke 10 kaire, na ande bakega ambecha bakaire banani kena nande tumba ku move fast. Na ande kenda allocation ikedidu anto ididirwa ki ministry mwe, eno to ministry mwe kada ina kiti, mwe nyadra kada ina different whatever ni bedrona. Oh, in short, you know the easiest and the fastest way ekudithia meru kenda yambie guso gwita mbere no ntujara jonde bakwenda jathithua jatiomba kuma ki executive tena those other departments no eumete na those other departments mtu mwa ketherwe crowded muno kini nandi actually uri ketherwe na thina. That is my belief and my actually nyoka mitegera na any other way Martin ura witho na thina kinya te governor ura witho na thina ere anene kabisa EMCA no turi thaniro twinde twitete kuona mbuga CCM mwaki no ina tourism no ugono kwenda mandu ya tourism no ite kuona no ina agriculture no kwenda kuona no ina trade no kwenda kuona tukethanira MCA forte morangone twite kwaria nai you know it is easy abeba baingi kenda nande umwethero wetakiri una arua ruju kethira uri onge ate na antu getakiwe na nyaki mnumore na uthogani kaire ugo ina muradi jwa barabara uri no orungamirite mbuga cibitari kana no orungamirite agriculture barabara ekienda kuthithwa na arete kwa kethira ikathithwa unge no na mweterete cibitari ne igembe east or the same person unge na mweterete somewhere else. You know it is too much ikabagwiri kutha beba baingi kenda bomba kutha be all over na tumba kutha tugite rongugi arakara so the easiest and the fastest way ibachoke kaire batege standing orders chao no to 6 months teka irathira bakaste ngugine na ni endo change ya baadaye tusongete mbele kena watu na ndio ambi kwiturwa ni mwana tumba kwa kujukinyambia tumba kunangero ambia no tunande anyway it's a complicated story bakamenya eventually bakijana oba yako kitaui. Okay katuki round ingie dimo na mbere dimo SMS Umaru wa hello Martin salimia my great leaders there especially Honorable James Muthia the capable man and Honorable Murray JR na Kaste. Mine is to emphasize more about peace. Another issue is how Mama government will be run cannot be governed after tomorrow's meeting if they will agree with the MCAs. I have seen some Kiraito Inapo such as Kimathi and others coming to Mama with similar saying that they want to support Mama simply because Kiraito will never be governor. How sure is that? And yet back in 2016 he said that will be, and we found him in ballot saying he just wants one term, yet he was in ballot 2022. Only I go subscribe to your to your thinking. Is a historian. Nyanya Yara subscribe to the same because he's a historian. Okay. Kongino kwa hello Martin Weru TV say hi to all the guests. Finally, as Meru fraternity, we have something to smile about. The peace and tranquility that will have been that we've been yearning for and praying for is finally here. Akawa, where there is a peace, there is progress. Where there is a progress, assumptions are made. Where assumptions are made, there is communication, and where there is communication, there is love. Where there is love, development is the result. We commend the bold steps by the Governor of Meru, His Excellency Kawira Mwangaza, to join hands with MCAs, Kawaongera Kaste, for good debate. Ni wakili Tony Mugera Manyara. Kabori Morea Kawa Hello Martin, salimia
hao viongozi. The show is well balanced. I totally agree with JR reasoning. Let the negotiations between MCAs and Governor Kawira Mwangaza outcomes be win-win formula. Kwa Meru County tuko na Governor mchapakazi, mpenda watu, and above all mchamungu. Better days for Mheshimiwa Kasti Micheni are coming. Iko siku Kaborio. Iko siku. Hello Weru. Hello. Hello Weru. Wale bwana Martin. Oui. Ria mtoto alichukua kampanja igende east. Ria mheshimiwa murithi sana na murithi hapo ndo kwa walio wawe maana. Sorry. Alafu mwere na vugu kwenda kwera atongeria ubangi. Kwenda obera uni pambere mheshimiwa Gavana Kawira. Teka nare kanite ya etete nala singo upande. Teka enda ngwataniro. Enda kulitangwe wengwa. Lakini nukuwa baadaye kwa tukatumbi kana atenga MCA burenda. Ende dai no ka etikiria mbesa usia on dipandi kana mita pura mita nondri. Pambere mbesa yumenya kireito na yana munyate yana lakini kireito na yana milioni 20 ondi tuko. Ala gwazi tangi. Are. Edo teseria aku aneo teseria ne kai kawaida ni kama sheria. Ngeda bua mantu ya kuwa kwa kile ndo au mutia bakuwa nga mawasilia ya kulukwa mawasilia kara arete te marieto ya pa mwe pa go mi theology nde na diploma theology na diploma automedia ta diploma koria kurua kana nyendi kiri kurua ego to bakuwa muntu na vomi onto me akulinda na tatu muntu bakuwa muntu na baba inge go le yo na no manko ya na to bago mi na bakomba ko mera manto ya county ende ka patikwirwa yes wa talera na rete to baba abe na qualification chumba kupromera manto yala ke manto ya kenyeji bonge da buo mheshimiwa Ruto engwa rais na ure Kawira atino kosa ezira ala cheki TV ne enda kiri wandisi babari ende bonge to gole to kona Kawira apati kure kana wa kana eza idipito kya ko ya kanya agendeleza myake u enda mi wizinga kure likiri kiringira ngaba na umwe ya wino weso kwa Ngosa County naomba kuromera mbesa ira ya county nyava ikawira tika ino weso ite kwa na masaliti o tino ne watu ino weso kwa hapa ke county ona ende babu twala sieni uma tukuito kwena gwataniro lakini tukimenya baatu no tutukaunia o tumamora no kuona ta twasoka nyuma ukunge ba MC brava batari tena antu bakukua no nanto pareta belle se dinasio ikenda ne baatu tuitawa na nchingui MCA on to kwetu kamba jwa ba ni dokinyo kabelwa kalulumo akena mawita we tonto nje kalui kuonze mheshimiwa murithi no kuisi ana baba ina dira no baisi taba na kaulu baba ina wa temenya ende MCA ba nenkende sabe ba to lengui ura county ndi kulitoa ngui bana gisunge tekwenda manto ya kulwa nao kana mbiru kutuka yo yaere na baba kumi wana nchi dai ende tekwenda manto kutuka mero yo kuitoa ngui ni kezeto mtoto kwenda manto tu ya ngui ni vitu alafu bonge na bo county kidai president executive ni kanya kidai yo to senate tengo yayo parliament te ko ni maana ya bunge to MCA be no weso na ni bo bana kelingo yo ko ya ko oversight ni senate ego batu kiana tenta na MCA MC kishina kuma ile ule tie ile ko wana na kabisa ngabana utari uma ngabana kabati kwana ngubwa ngoli tali ko bia ko jamba jo ngoya. Thank you Richard Kobia. Asante. Hello Wero. Wero. Hello Martin. Oui. Habari kienu? Bado to bui kabisa. Keja tongere bo studio. Ba okede kasana. Bere mwere mujata ijubuine bukutango winjega. Kulingana na abo akinyera mbere. Kambali ye matujato baba kuliongera ngabana. Atuwa bakuliongera ngabana tuwa ni opportunity kana mamwe bale bale opportunity. Ndongo uniki miali 5 ezini. Atuwa bonde ne beje ngabana no chinde na witu ngabana otoke je witu bisine kwawe. Utogirira gwita press statement ya amupongeza no tubakuwa na giti. Atuba bakadiri au. Bare kamwanka ingabana eta ne gambale awe na ibeje gambale no to gwito mwandi bai. Baraka de bakinyeta bai la teta French speaking. Bakadeta gurwero go bonda igeta u.
ngabana kwatuka agacoka bamukezie kwatuka kulungu keja ngenge we bamukezie atu baba bebe baina interest kyao interest ya mumiru Leo uniki kwe baba adike tanto kaunti na da kwenda wita ukaja na ngabana kenda batumo shore kwe bange baina tu baba eja tenda iba kwenda ukaja tu baba batikaje kwa tenda tule kwe na bange na bo balali na ngugi kyao ingitia mwanya kada balenda kwa ndiko nyabo baibo na bate kwenda kwebebera na ndi nyokuona tu baba bagyurukite ngabana hake bena umebugwingi mono uko tumba kwenda wiki of staff myaka 5 ukoona ngugi mutalita na bugoshindwa endo kaenda kuja kumita ngabana kawera nandi is it possible ile uje to mwandi baiti utandi baita ngaba no bwa no kede butashindwe ile wole tete bogyu ndio kile haja ndio tungabana wana kwenda ushore na kwenda Meru County ibone gwatanirite kiri wakabete kwiria endi no mwatezi waina umebugu ingine boba King Solomon amenye bamwe imbawa kikiri tamugu tomo gede dute amenyeke na bamwe boba kwebwa kabatumi ili amasas beja kubuka buke madukuruki na yende ne Meru bana Martin kule antu batu kwenda duwe jizira kenda bona kulija na tuinabo na ngugi awe kuja iraki kenda beta bageto bakadiria mantu enyali nda tubate na bonde ne Meru na ruwe mbigero nyehoro kwe myaje gwete kigera na irwa o Meru aja tuli kwa bidia goro na ruwe tukiuga batu ni ngwatamio tujo kwe myaje digi ruwe kigerwa neri goro ni beri sinya linda ntikuwa na mazo ya gitabwe kana mazo ikurukia muno nkuruki ila tuna mantu jangwa taniro ruju diria mugate Martin joto turali ya mantu janga bana na giteni aina kona keji tagwita ngugi kinya ndo akaumwa maome kidogo tayaka akaumwa umekurukia ni gutetera ntubetu atwaje kugwetwa iga secondary school kwenye linyari na about 20 feet ndio dalile mantu angabana ilinyari ibabale nediri nari kula barabara lida koti ya rutero rungi mwakajira yingana joturade makuwatana na MCA kawira nane kire MCA wabo centru bwana Muthia Ambecha nga ilinyari wile buliwe meroli de krenga biuni tuti kwa mtu ngeja kuja kugoja ura gwita bikibiki kana gachukuru gete utegera kagwao kuja kulira akaire na dina inje itikwereka thank you Martin nimbo mwega nende ne mpango yu mwega thank you basa asante Muthia wa comment about hello Martin hello hello sir ngani wa miti yangu kwira re ango kwira atire okay aweta kwa ndemutiyo na kuroinye ntu utaima kuroire ntu nira sispinde kurumana wasigirie kanyama sisi mbere ambo sigirie kanyama sisi mbere yisya ya kira kinyewi inje ikareka kungenda leo bantu boko na bakenjoni kabana kawera akawera iketendo anoeke kawata iranye ntu mbere okay mwanasiasa tura na uma siasa ni interest mwanasiasa akora simbi kuona interest ya mwanasiasa iyo ithero embere ukethira kandere kawire kureya nyinya boya MC robo nda abekira kiondo na bakari aba emwina rukire na muthenya injare ke yokwea ubo nto kuona namo kukire mo kinyanira bwa kwenda siasa itio tobo to kana sore botura mwana siasa interest sia weki au kumana siasa mbere au la imanto ya anga kamba ko ingi interest sia sia mbere okay thank you asante one last one hello Wero sorry
Hello Weru. Weru. Wewe Martin. Oui. Wewe Ria Muthia. Karibu sana Henry. Kuiba mtata sio ndio kwa ariwa. Lakini kintu mwaki Martin utamenya winingwa indi ndwacho kinyakwa andivice ya ndova. Ndo kuona Meru. Pedele mwe. Pedele mwe. Iliku. Ya muntu kusienda. Kwa tuka na dhuri torongi. Na wewe Martin kuona agathi nyoro mutwati na yetu. Na kuona muntu. Kwa tuka aliba kuria mutorena munda. Aliba mutorena revina. Kenda muria munda. Is that there? No, it's not. Sawa. No kuona hivi ni kadai. Hivi tumetara sumbura kawira. Kawira kwa kintu kimwe kinene msiye ya bondo kuona ba inabatu za kurite. Itu wake ikautu kautu. Itu wake bakwana tukurita mwanzi ngwe. No, kuna kintu kimwe ngomenya. Ndeba device. Antebera murungu. Aitangwe tena different way. Ora mwana ndamwa bora setibwo murungu aitangweke. Wabai ora baba bwani tibu bakanto dina la go india baguriti asia no andikirawe utega tola to nini wa toro are. Murungu ateau. Okay. Euni andi baise kwa ngabai. Thank you Henry. Nabela lakini nyatiri. Serikali ni asula. Nere ya asula para matini. Tukau makuramu yo to ateseka by the way. To ateseka. No ntokulita rukorwaro anto abare za kure intobio zeri. Tokara vina mno. Okay. Tokara vina. Eno ntono kwa na muntoro wa nangiri o mana tano. Arolelia kona ke akulu ake manata no yau. Ai pamo vai Julia. Thank you Henry. Enda. Hello. Okay. Muthia ogari ria umantu ya thirikari asla kwenda tuwaweta kidogo lakini kasti buri basa ari ruiga kwariria mantu ya antu baba witokethie governor na utumochore na governor. Would you have a problem nantuba we but trust, say for example former chief of staff Gideon Kimathi na former majority leader Mheshimiwa Karevi governor na batu wite kiantuba bare antuba ndene sana ba governor kila itu murongi Umba kwethwa ndi na maoni makwithirwa ni mfai kubetikira kana ntifai kubetikira tukiambere nuntu antu baba no tubajaji muno pedho be either way bena good intentions and on the other side pedho bena other intentions na za kasti kutebumbumba kulungama ngali ya ta governor mtu ule tu ena tool Martin ya kupredict ya kumenya the litmus paper ya gutest mtu ujo esa sawa mtu ujo te wakwa no we binafsi na no tumelweje eje ne yetu twinde na otabuleje yara ugile the 48 laws of power. There is a law to use your enemies na on the other side ya go bringing closer nekenda omba go crash. So to me na mbendete gucokera muno mtu rombete giti kia women rep acinda miaka 5 acoka kaire agaragaca bangi arume bonde acinda giti kia gavana mtu ujo ena PhD ya siasa kutekio tumba kwetho tukiugaga titwingwa binafsi ni twije nkulukia bure ije right so for now na tulaithiritie ala tuthiete na ala tumite I think it is okay still kusema nina mtu teka kwina thina
whether they are good or bad, usemania na mtu. And either way, ukaja kula either on the positive side, Kimathi Gideon has been a chief of staff for the last 5 years and a lot of experience. Na bolea thirikari iranagwa, na bolea how to handle staff and so forth, na ije monto mama ingi mono ma thirikari. Well, that is the positive side. On the other side, tutuomba kuga kake tigela tuije nikyo tuomba kwalia tuije he was a chief of staff, but in any case we also to eja na credit ya we have a very good chief of staff. Njamba Mbethe is doing a very good job. So either way mtu nejaga closer na either chief of staff ujunge baka twikania ashole baka ulanagia hana ole kwa thijagate nte kuga there is any inexperience in anybody, but inge bula buga kakabo ugelie ku benchmark 1 or 2. Muthia was a chief of staff also, right, in the Munyas government. Kweja kwa closer tutuomba kuambilia kwa judge leo tuambilia kuga is a bad man, maybe na kijanira na mtu na kijine kiala kia mtu sometimes back leo to mojaji na the times now maybe he means it that leo alienda kuleta the expertise or something. Ni to me I believe Kawira Mwangaza knows a loyalist and knows who is not for her, knows who was there kagita kala kwa arena thina na naije mtu ole otahalio kagita kala kwa arena thina, and she's the only person who knows how aumba ko judge. Fair enough. Muthia kuibwa mburi basare ruiga borauha aruri antuba meri yonde tano ina habari kenda be yo mukeri thai yago karaka Thiiri kuya one of them ndio successor iwa wanandula oni bombe tikiti siasa ene musiasa wonde nda kuongela nto wanda kuongela muntu wonde kenda wongela nyakuria wa ina chio ko Kimathi bobo nda achore bakwa ukethibe yete kenda bawatega ngabana Kawira ngui na bamuongela inya ki siasa tisoki na Kawira na ete women rep ko buri chande ure wa manto ya ko manto ri chande yaririe wana di chande Kawira women rep ari namba onde ne Kenya ki uri tingui ku Kawira manta wo itangui ate kuonerwa akona uwezo otire muntu ate ato bengi bena experience ya kwa ngabana baba na experience maybe kredo na munyo nto barembi ngabana bange bakaromba guru batida bena experience yereko kamuntu yaka wate that experience ko nde na imani na nde na wete kubu nene Kawira akomba ku deliver inde muthikiretie kinya seko na akoro cheketa ku tringwa ari kan ku atre ngano nde monete na runga na activities ira ko na kibu the ground na ngwira bwethi meri mekai ko ya watu machini ekwamira wa mekwamira oga na program ugathigira program cha Kawira i program ikuona nia akomba ku deliver kimandate yake ku anto abe yete ke ngabana we na ki ekweya bado ta support ngabana I supported Kawira Mwangaza from women rep and I'm supported the ngabana 100%. Only mo ketanda support muntu ndendoni ake ochinda we tomochwa mambit shy but anto bonde we naki muntu agetha akiba choburu nkoro yake ni itake ngabana na yethi atia omebra mwathani ya mwete bwana matini kwa ngabana ome utimo chetho ochindana na bagreito na na balentore anto bade senior asiasa senior nya watu bayata heshima ndene Kenya yetu na nyanda miru kuchina bo bajinda timo chetho it means kwena kintu kira murungu yagrite muntu u na otogini mwathani wetha jiatia ni to muntu wothe neje bondi be ke Kawira munyatira bakura 2027 you know umbu 2027 ukiagura 2022 munyatira bakura te kio agethi atia ndigwa taro mbere 2027 tume akwa mwathai miake mingi muno kwena manto mengi alignment ngi gethi atia ikeja utomo intenda kudoro no garomba kuna utethi atia utromba kura lakini inya we bagenda kwa kuromba kura bibi achokia ngabana Kawira tene ingwira gethi atia na yuto mandi kwa unga naomba na tengu ikiendelea na muno Mungu atethia heshimu abetu we abaitania ngwina ngabana Kawira ande ni mani bakeya inde bejene atore bagwa na nya bena wendo bona nibo otethia miru baya botha ba watana ba timu imwe kandaliba na ndimo choro thirikari riku eu na advise kende kana ketha chiatia kuni bonku wangu wa muntu ondo kwenda kwa na de muntu yake we musiasa omunachoka ibeye we karibu lakini tuna imani ibeye na nkoro embea na nkoro yotethia tewithia go ita maybe kwa jamarinya kana ku thirikari utina thirikari ingi because okay those support thirikari yo you know you are fighting and about thirikari ukura
ko twetikirie ngavana Omero County miaka 5 ya ikawira Mwangaza tumwe nafasi arite ngwe aita ngwe twa makira kerio kitu da tuna doubt kana kore awetikia korona chietu twanjia kumeneria muntu na tukiona muntu kaombe kura ari independent tanya kiama muntu ari independent namba 2 mweguru na chindete ki kuti muntu omchetho muntu na focus na muntu atede mero anto bonde be ke mama akamenya bwachu nkanto bake eno wezo bweku. Okay. Brady, babu bwende bure MCAs dai dere non tuito kope konekana kwa mbileru huyu. Do you think governor abwetikia in urabwetiri tubukari this past 6 months? Na reason ya kura abwetikia? Ari. Governor atwetikia. We agona uyo tuka muno. Agona nokia. Na experience yes Senate. Temu tena experience kiao in both parties. Na keme kura niwe na mikwaruza niwe. Ingwetike before dialogue right time we kuhiri. No getha wara gironda. Akateki kanya kiora. Uti expectu ya pini dinga na mchumaro munta gironda gra dinga yoka. So what I mean, governor na wengo na kumenya na reason yo twetikia. Non tonto mondo protoka di mashinani mbwara kabera mambiri ndagwa. Compare na example na krombu mitahoni. Renkwa kesi ya onto ya kiangu market. Utemia kwa rion to buoka. Anga mbua guru ake mbue area into ya taika ya karare ingi. Lakini angeta na membi for example mbeta ngavana akiengu mbone thogora yikoro kaburo ngarusi manjerene. Wimba atikogia maiki na kwanto beture. Oketha ma tigrare gira. Tena ni adirire na thaitu ngavana na regere kaburo imbithi na ringi. Na I seen very clearly. Wito mbogora ndangavana was about 27. Oro kan deliver antu bago wege based. Ora antu bago ba support murethi. And deliver. Kama ni mama so be it. Ende kutena problem no ntukintu kembere bana matendri ni atankare omwitikia na ngavana wengo na antu bake. Antu kama ya muntu membika kwa niki. Actually let me tell you one thing. There kya gwa royo. Neka tuika bo uko kara manto yeto sasawa. Otete kidire mero ya mero no rutungo bure tartore ingi there kya kona. JR ituwere mondo edurare akwena owe but I think she will need to be cautious. Akideal nabo kuma MCAs mwanka barabe yite bariba rutere rurungi. No kumenya yetu ira nyingi ni assumption kato kudidi a lot of assumption exactly ati bali yake ndaitaniria ngogenabo lakini no mtu edro ajita kuona solidarity tu ya gedwa agonka dire agire nyondo jine rio to ateongia nane ko umbuga mtu alije jonka ne awa ajitire kedo nande at the end of it all take up necessarily bejite kenda baitaniria baitaniria ngugirira wijo ke jamukora mtu uni mbuga kiro aria rora mbuga umba kwithira wigitwe kana jara umba kwithira wonete umba kwithira uthukitien dina ndo anagwe lakini ande jo kwira uri utindo atwinio ukeja kwithira kwino umba kwenda ngutethia kana advice just call me or something like that na ndi unio nkuthugania yomba kwithira the other alternative na ingi ni yomba kwithira mtu akiuga ambijite ino tuteka ugate kabetite ugate tukuthugani bo mtu agusika appointment tugenda eta kugitatia kwaria noe mbuga wikitie thina ciaku kana mantu jaku but ukeja kwithirwa for sure morani iwie the 48 laws of power na ndi kumaanisha kwe umoga tho mingurukie ungi nontu in the same book tuga they don't succeed in anything then oh nobody nothing like get ma Machiavelli ahora barea ba supporta yani boadira hiyo borea agare bonde no que at the end of the day with nobody udira andra mtu na leo so yo murika na yanganda kudiriria anganda kugitira no because actually those kind of things ichito mtu agwa iri ro kugeria kugita no yo mataka kinya githirikari ri chietu chithiri to chirio nya chiria ile anene riria mtu ageragia ku reward
antu baku baria mbuga bwithirite bwina boy gitare onthe womba ku reward muntu amwikira in a position ate kumba lakini utibuka thithia no ntu at the end of the day you owe that someone something so wherever you play your game or in njirere umba kwithirwa uti ku anyone anything. Let me ask this, JR. Please. Thiiri kia kwija as we all expect. What happens kiri, say for example, bara etana na governor Kawira, especially babari the number 2s kana bara kura choita nere ora murethi akuwa nebo bara support mama kiri mantu ya. They will be very surprised, unfortunately. Or disappointed. Yeah, they will be very disappointed. Kuire bo kama, bora bo kama. Non to oyo murethi akukaria guga. Igitara ndoa, you can say anything. Iriria kwe na ndoa. Rira nkwenda ugo thura. Domba nyago ita kugeria kugura mwako tere. Kenda kwitwa. Oyo ai buruge vudu ire ata yari buruga bisa dari buchoro kwa ne ate kuraere. You know? But the thing here is, no tunandi kutina ndoa. Kwa kwa gathiri ukugira. Tinga mundura wa one tuwe tukwenda na java casti wao bangi yani ere the game netwari atwacheza game so the game is over the game is over ugoendelea na thina ciaku na ro kendelea na ni mpendere na ciakwa ile anke thangirire that one I can guarantee you it won't happen any other way unontu na ijibo baria endete gutumira taka ugatuga for example kethera uni ndamu supportaga na tuga kuringana noe omba kwa akiga gwa ndamu supporter enough for her to owe me anything right so I ndina nontu eja na una kumenya ngweta akeja na nda gite angweta na kumenya kainyiria ure the opponent ure ukurwa nani so eja ngweta achitire we igatuga na ndi wiketha my good moment ka ngatha ndi elevated nontu na ijivo bwaga mbere ma kethera igembe east ni murethi utiguomba kuthithia change uga akamuito kana ekira someone else na nguge nontu na chitio cha kungana uga tugeto geja everyone ure atumaira that particular time kana ora boitanera no nguge weto kibaejaga then it simply means kuiboba ka disappointed of course na then kuina bara bakagwirwa. I hope you get na Bwana Muthia, see maybe some of these people are disappointed. Maybe kinya womba kwithirwa riu mobo nonto seems like Antoba Kimathi is most recent kiri mantu ya thirikari and maybe womba kwithirwa governor womba utayaniria at some point. What number one? Bitikite mno kuri want loyalist na nye supporters na kinya Thiiri musiasa kwena ntobo itabu kengana boka watakathia boka wata ni expectation ivya hiyo tibo on the of course tibo on the bomba kwa wanted no ivya we lucky ugethe we among them ko Muthia na the lucky agethe mbi tilasima na life ta wonde change chekumo to no support mu no support yo bainge da support le mheshimiwa ndani there are similar other issues lakini of course do kinyamo tajira netajira kwa it happens in politics so imando ya because when interested chida chiyo nyingi mno the issue is not only ngwere mtu ya yo bichi kuna nyango ingi chera chiate ya na kinya mtu aache pio for example no support mtu because of ideology ano thinya maybe wena ngwechi yako na wena biashara chako na mantu yako kubwethia kuri moti lazima uthia maybe do support muntu ko support ndo kubio kwa kwethia atia no support muntu because wengo leka wele women rep akwa among the best people then Kenya wa baromba ite 2022 ke uni assessment yana nyende ule ndego ya ndona ukubona umboteria mwananchi wa kawaida ingaba na kawaida mu support na of course my own assessment na kumboteria mtura wale antu bakiute ni bagonyorwa ruwi wale ngome antu fulani sibita ni wakwa ingome akangeta kwibikitwe so oni interest na juu nene as a leader icha kwa nantu bakwethia atia wotethuka so it is normal in politics onta uri muntu wonde thirika etene nya accommodate muntu wonde ndona kanya mbuibwa ake mwathani kanya kaura burungu arure mirango engi cast ukathura in case mantu ya yo karika and then you are nowhere
yani ngoe kwe kuthira na governor siasa ira kidogo mbije ende mije mono nontu utiuthie muntu rombete giti imbije wega mono in politics disappointment ni chichaga na kethirwo kwi muntu warona disappointment at a very young age e customer che kuma tukuringa kura tariki 8 mweri wake tariki 9 mweri wa 8 last year ni gutekio ntionete right losing an election losing a vehicle losing a job opportunity omwode mathinga tene na ntakua kagitaga na mtu atenda kugita Muthia auga akuga wega auga atiri bikeja ne ongai pia ola no ngai no aije which step to take lakini to me in that statement benda tu mo youth wa Meru ajukia this as a lesson umagi customer cheni mo youth na arua no kugeria mono you are trying so hard nikenda mauntu mathijania na arua makuthuka ro makuthuka tiri makuthuka maybe awu kwenda ku give it up awu kwenda gutiganiria that is where your diamond is you know niko gitumi mbugire atiri after the end of the day after even the rejection kwi antu batwikire heroes maybe Meru County nda ije kene nda metasigie goji after that what happened na you know ona governor ni mama age settle na mwali uju wiki onete no onete there is a star that is so bright na mwali uju no waombe gukalande na even the assembly which is over 60% of the young people below 35 years bakaomba gucora tugatethia youth vetura ria Meru in any case if it goes the other way tunasonga mbele lakini bado I am very hopeful we have not given up imagine nengulomba ngai mono kagita gakinye riu thiri ni onekete imepatikana and Kasti is the CC Kasti is the waziri na tukakalande na ayuthi baba in fact I can even talk a language they can understand tukela na character development watunguyas tumepigana saa hii watunguyas sasa tuketi chini tuchape kazi watunguyas words ni 45 nitakuja huko motomoto tupange kazi pamoja hiyo ni lugha ya mayouth hivyo tu Oxygen tumwambia mwariama kire Facebook arua hello Martin also governor should be reminded that she should not continue using some statements which are treating the so-called which are threatening the so-called peace that is kaende it sounds vitisho ni amwadhi word Murunya market tuko locked Mwirigi Manyara Rua, hi Martin, we are Meru and Meru is our business. In politics sometimes you have to lie or you make promises that you cannot keep. So starting from governor to MCAs have done this. Lastly, let's get an avenue beyond self-interest, but let us focus on the interest of the Meru. Na imweche promises hii Bwana Muthia ni 100 million Cheerwand fund every year. Ira governor wirete. Why do you make such a promise? You know, ne promise ya very conspicuous. Yani ne promise ya umire bonene sana non tukiri manifesto ewe une mwera ya highlight ya manifesto ewe 100 million per word per year and then few days later akaya kaua toboti sheria. You know, first of all no bonani either otamenya kethro ntububu te wathone kana number 2 ukethro wi mutongere murongo andola you know ria mutagoromba kura no ile na vision awina agenda manto kwenda kuwebi no of course ngabana na talama chagwa kona want no yibo no kinyelo imbeche kuringana maybe ombi kuendelea kuingia kumakidi kariana ne ichi ya the devolved fund na kinya function chanyu moichi bati kundibombo in the county and that's when kuwa ngabana ekweya kero ariro wake na create agenda circulation fund kende bakara ndi baraniria wachura kuringa namba jiti tunayo to atumira mbechi chanyu mwacha recurrent
beji cho tiala na ta beji cho bo kinye every ward ikombo tetuka. What are the main projects? Of course kuna project ira nene cha the whole county igitoke beji reku kutuko bakona beji cho tiala toka bithi mathabu ya beji reku that money ukitethia urongo tukithiba waru urongo atithia gite ki rori rwake. Of course ndo chiekuya na kwethia kwina kuria kweleanwa kanya kala twabate kuyukia kanga bana bate kuyukia kenda babwithia mantu yotha na MCAs kenda kateo. So I believe now bwana muri wakara atina ngavana wa watanira ruju bukomba kole machabu yau wona wimba kunyela kembi kunyela ward kena ndo bombo tethuka. Now of course nyoko le the value, you know what matters sometimes nyeti becha that is the value for a shilling. Ketha mbo ya njawa milioni mwanja ngavana ketha mbo tumira njire ngia kenya mbo na milioni imwe etumira machini account kana milioni jele. It means that kuna maendeleo ya kinya that could even be equivalent becha you that money that can go to the ward. Kuna ngwa te orongo bwana dula itoromba kura, we make promises unyenda ndaromba kura ndara manifesto ndana agenda kwa na yato agare na mheshimiwa Grero azimio ku candidate mo karomba kura na this is my manifesto ko yo. But of course yo muntu ogumere tene la wuje neta chiatia ne chinja chia which is okay. Just the way it did. JR, there is a pessimistic one here. Yes. Jacob Kalato, Arua, hi Martin and the panelists. I fully welcome push for dialogue and its expectations. That at long last we will have peace and work for our people. My biggest worry is insincerity and mistrust. Governor might not be sincere and MCAs might not trust the governor. So the only solution is building the bridges slowly, and with time things will fall in place. As a matter of fact, it is my hope that the governor will keep the promise that she will offer to MCAs to avoid feelings of betrayal and mistrust. The bottom line, the peace deal will only be successful with time. The only point that we need trust na maybe a month or something by the budget. Non to immediately baba beta ba kurukia to, for example, beta kaniria more equalization fund. And for your information, by the way, Martin tekodogania kwena muntu umba kwedo they are right senses kwanja in the caliber of a governor umba kurega the equalization fund. Let me ask you, na itu araya ntato ukairi equalization fund, it simply means umba kwedo mbuga okidogania municipality ward is very well developed. Sema decide ukaito concentrate mbuga development ye kuketha ni gembe kana ukaito decide wikie bure or something like that. Nani ndeaja na ndinanyani antu bakobe na small problems ya ira bakwenda kwa end batena ambet ugote kurika no to allocate anything boy to regitare urenge, you understand. But okay ya gutho ukwe na fund kwena ambeja chirio ira tugaga kuna rengeta kuthithia jau jange na au ange, right? Actually no to bakuenya ne ongerekano kinya ya kana the working formula ya devolution. No to togere 15% of whatever kira to kathithia kana to kodhrania kire ugoti thirikari nene kigairo 15% to consider a few things. Ekenda atu bonde bagitaja bona gantu ambere ogonya kwa churie mbere kwetha gukaria ate no development ira to kuona mature na ndetije chetu wona gitara moi kaninye gitara kibaki mbere na ndi 2013 twambie gutumira katiba enjeru no tuweto kethera mbuga minister ora wivoko kana ore akwi muno na thirikari no kumba kugitata no kuona kwenda kuona maendeleo. So na ndike gituma kwera trust is not important mwanka after bathithia nini thai of course no mwanka twethikanie tukathithia ora twagitata twerana na ankwire kawera kana governor wetu antikuthugania ethirwa aina issues cia kuthithia ora betekaniritie na babu no ndike gitumite beta bakarande guru no ndumbo gintu kimwe ukorirwa na ndi already mweri jumo guthira twijo iri twambiria baikinya kuthiria budget tukatha twijo ethatu bambio kuchaniria kairi they at liberty ya kumwikia na raba kagitata ba muchokio ro kairi na kwire Martin at the end of the day kasti na wirigo agiri kana baba ni antu bena tharike na murutiro yeku eno ntu bwinde buyang. So they don't have a problem kuchoka kairi Senate, they will not. Batina la chako dogane ya mutia kana mbo ya mtu ya woni dogane bwana batu atwitire antu babe tungugi antu agotinda kugitata ba bo ndwembo ira chakirarire, it's fun to them.
age ni a issue sometimes ba ukai kuita ngo ba itaburu na ba kwatanira tutethithia una na bo tu bo bathia ugo nwije nurikana in the 80s igitare universities chagoma igitare on siatora ate bo gina mbaki ba ni te ba uni magoro GSU na manzange je no to youth, that is the way they are bena even most recently itaraba cast. Yes, so actually to we rugo ba u na ndare governor wetu ethro akimenyaga. I mean, it's like Thiiri Ria ugoendelea na ngugichi yaku, just give them kada 10% kana 20% beta batsa ine mora na ube kuruke policy chao ko ba joka yembeja chao mende ko abanengera to ko withia ngugi iba itairo ngugi na mbeja chao ra Thiiri itie na ugoendelea na mantu yaku jaro ko gitata tuteko need trust after that no to trust to ko need nyana ruto dai kenda atunengera atunengera mbeja chietu county kada 12 billion ni family kuga ko atunengera 12 billion whether you like us or you don't like us. So to go million that chigweri gweta again based kai geta no to nubo Thiiri it's a policy na mbeja thirikari ni go spend na nubo andikite bo andika bo equalization fund na no mwanga chite no so how na ndeto te ko need any whatever kire akito kaita jo mtu wa mwisho alia mbere nche kobya ora kwalite mbere ora kwenda muno governor tamenya tubwiri kuza turi antu ba ukira murungu na tukarikana akaire kinyake history ira tukwere mutie mantu ja kuruka tutigana inai najo tuka move forward tunande wale argue on the basis that governor aringingwa to ataronge nande na bwiri kwethirwa akaumo akamenya atengirwe nande awega nande tuthithie kuma atia au na mati ni nchogereje una bwa kwa ndike no tonto marete nyani nda apply ite CCM na ndazo jiritwa na baka bamijeni betiro na I don't have a problem na ndu iche mandu yakaraja kethe kwenda mumiro itirwa ngugi na ndina wega na inyewe kwenda muntu eto itirwa ngugi na itirwa oriba murethi na governor oni ndiuga the fastest way bakasti oba no kuwende na opportunity nyani ya kwa consider dio kaja kwethirwa kaju kia process lakini na ndiri antu atukara tweterete meri ingi iri kana etha tukenda baba kurukia baria na niya gatara kairiri ukaja kwethirwa bomba kukarande kuma getekaniri banengere bakaste bakaite beta na nke agree kana gentleman ora ugere kwa kadha we na theology jiaku o te kwiri kunengerwa ende bara ba qualify bagete atia banengerwe that is whatever me ke baranda dire research martin bara ba ingi ndo most of them actually ntone ku marojia but I believe you are qualified to do what you are appointed to do. Okay. So mpi imagine for speed nonto kirato ko need aje speed nonto mwana ati ko understanding biga tumaga basari na thirikari rio na inao those kind of understand ko understanding biga tuma mtu agaruji na machine chirio cha kunja ruji na goodwill ire ko getaja so I mean kenda twenda ndiguru yetu kana miru yetu bere ya guchienda twingwa tubwiri gwetikiria kira kiumba kutuma ndiguru move forward fast kigakarika despite what you want kana nyabura nyogo ngo na wirigiro bokona. Okay, so tukidhiria mure, do you think do you wina wasiwasi ya mistrust in this case ora kala tokuwa like thank you bwana. Thank you bwana Ndula. Won't believe oni ituere onto MPs better witness. Number 2, yetu tutakia Kashagwa is so senior in Kenya is number 2. Tuwe tikengava na ko onto bobo eto ambo Kenyatta le sokete MP ko ndo kaguma Nairobi asoko aluka. Still I would propose to get a protocol angry with the na MOU. Kashagwa have a copy. County Assembly have a copy. Governor have a copy. Non to think governor wa aluka. In case Assembly ka aluka ni ore kuna something boy tiri mbibi nga indike nyango na ontu na sharia constitution same case ke yeto let's have a MOU a written on to mantu yere kenda muntoro ke yazembea menya unde believe ngwatano ke yawe ngwena karute ke based bwana ndula nte kuona muntu bati ompinka so nte bati ko reluctant ko edu reluctant au but ku ya na thrust force e ko meambete ko nyajira mbete ko budi sibitare mbete ko budi kila kitu so ngemenya otemba lo namba 2 nyanga bana ngo she is conscious no bati ko me muntu ko deal no ko muntu nge yaragwa ko dwanyo ka lo kare kasane tiraingo yes that's a repetition in fact Ria Muthia in fact munene otia lo kana onto no ko mendo alo kare kintu kembere na twingo ito ko me we are loyal to you
antule oke antu ba Meru ukaloka no komena nantu mia public iro ibetekanirite lakini kitha kugwetha gwikandio magwetha yeithia gutigwitikana rwo ariko muromo kena tu ithambia. Okay, thank you very much, gentlemen and lady. Non tupo kuona kanya kuya kwa na kama ngegere promises yu kugaira yechi gwiro imwichi oromo nambi kinyamu ruto na tuirite ateromba mbecha mati na lai na rombe 500 billion tuite ya gwe trillion imwe. So in short, the workings of a government way of government we to nyanu su cabinet together area hustlers no the hustler to ene actually ma akanusu na maasla ure nyaka itatiria ngoge atafanya kazi na maasla na ima mareje DJ to mareje kana ndio ya kitu cha yero male ba words bara ya ma code video tare ure rare tawa bauru na dynasties ma dynasties oyo mtu dia karonga mau yero imbejingana na joy kwa tu bilioni kana tu bilioni ugoria tu kuria. Anyway, so at the end of it all, Martin, I believe the workings of a government na any reality actually na workings of a government na promises zetu meka manto jairi tofauti kuraja kukunene na politics meana chino monka ichezo no tichezo aja politics. Yeah, so dibwe dake mwemwe please miambo Muthia Kasti. Okay, thank you mono Martin. Kutali na kakita gakega mono, but parting shot yakwa ni Ameru bamenye kire kamera ni Ameru bamenye twina mutongeria umwega ugwitwa Kawira Mwangaza na ro tuketho twina kwambiria ro tuketho twina thiri 100% na kiria kiyo ni governor ayewe kanya arute ngugi ni kenda tukamu judge nontu bu. Secondly, antu baba ingi muno bakwaria bauga panel eji isawa na arua na governor mama Meru County encourage yage kuruba baingi muno bakejaga tukariria nteto eje nikenda so many of them baka inspired gutonya giutongeria. Number 3, still customization na hope one day one time akaruterania ngugi na youth ba Meru nimbija youth ba baingi baralaithiritie customization muno na arua customization aruga thiri ni eje nikenda tukaomba gukinya Gembe tukakinya Tigania tukakinya Igoji kila mahali one day one time God willing nuntunga inwo ejanaga tutafika huko. Mafanzi mako muonde kubela thank you so much tiomba kuba gweta na malietwa and call me again my first time and I think I've done my best. Sure, of course. Bwana Martin bwana atikia ategeri beta bolle titia kuma twanjire kipindi ki bwana ntubo cheyana onibo nkuwa bwana Martin yankuwa kurekanire kintu kya maana ikwa na nkinyangano nyingi na kurea kweleanwa thaini itera kurekanira iturekanire kitha kurea muti ara kuthuritie kitha kurea ngabana mbi ara kuthuritie kitha kurea MC ara kuthuritie turekanire kenda thirikari yetu account wita mbere wayeli ngwenda kuwa ringi bumbure uni kurianga ngabana Kawira na ingi ndimuthikiretie na ngona nguya kurita ngwenda gwagicira ntobeto wa Meru ngabana kan deliver ngabana gatethia ntobeto na kumba wetu bichine tha mwanusu linyanya ground akiona thina cha mwananchi kuna kumba kinyela mwananchi ogenda kando bo mutethia kinyela oro kinyela ibabeta waso lasi bo kinyano na mashinani bakomba tethuka omuthina bombue MCs betu I respect them tebete heshima muno ontunya kuromba kuro kona bwana murena timu ku yonde timanto muchedo no chiana enyo chiata nenguma bwina agenda yetu tethia na utele Meru to account yetu Meru kila kina maana thai ingwataniro kenda Meru to mbokana boya. Thank you. Thank you very much Banandula mbere pio kajo inkatho no ntuba kureto weru itera campaign nderi go yao bya kwari ticho ntuba mbatere kanya intenda gwanino kumya niwe lakini thaini boya no ntu imbonere nafasi yako it's my first time kuya weru mbumba kwa riantu by game based and ba chogering ka no ntu getha tebo ntitha ndi yao represent game based umbenda kuwa uni te mutumeria mbere tethiri sana ningo nte kuibo inkoro musara yes lakini kuringa na uni future ndi ni siasa ntakinya ntukuruta ngwe yani tona pa kuruta ngwe bomba tukuruta ntu bako bona matundera bandurire ukienda kuwa optimistic tuone peace kienda mu Meru amba kuruta ngwe kange bomba tomana ito betegere tomana non tuba ndambero health center
parandule la bindi na bete oro ndambero da yile sio tu non to antu barabanga maandamano on Tuesday non to it's only in Meru County it's only in Egembe East kwa na nas batano balato baringo transfer batiwa baile kumanage kuntukanya maternity without replacement dera anto ba mpeni mwanka next week bana relevant authorities bere bota manto maandamano imbole lo kuntuko ndambero please ngabana riga nego njireta wakora tutethi nege based one diketa sasa na non tunara njire mbao mjia na rankluka again based eta kiutin na yenya mbejere mbao no ndare kana no kirindara kana nya no mpita nanga werua kwanza ndaweru muno mbao wekwe kamberia mbere ire mbao we peace to mitamani mbao good luck Una ni Martin anka miru tu kwiriko tu ando batu chienda to ka embrace peace na ending karigania tongeria vetu kwina debate enderete kibangi na unontu kwa atikwera karangi to kaira atiko 89 Martin. It is very important tutegereje kuja kwithukirwa bado tukiura mpena tukiringa ituma vingi antubeja kugitanga constituencies deke mwisho tu ya kuthachia tu ni ithano kana ithandatu nontu atiko kadhani ugaga quota zira bataraga 51 million yera divide by 290 tukaya kuta tutu within that we actually stand not to lose some of these whatever actually ndataga proposals imuirio nyoko da ya imenti na 89 na ndiba untu twingo tumba kurejithanwa chetu chionke na tutega tunya mbuga isiulo etwara mwe kuringa i siasa bwega oketha na ndiba twi chiaringanirwa chira twi na Joshua the 700 and something na iwan that or divide na one that ona tutigwa na constituency ithano kana ithanthatu atukambia kwaria that debate othai na atongeria betu nya MPs bathirania na peace talks chienu nya bambirie kwariria mantu jau no ndo then of the day tomba kwa twiringaira MP6 kana 7 and 9 come 2027 no tunandi the limitation ibwiri go happen between 8 and 12 years na ibwiri go karika mbere turinga kithurano kitu kingi twitite so I hope tukaria kureo tutegereje kuja kwaria tuchereri tuja tukuromba muchere na nyama Charles Kibora Rua, good evening Martin. Salimia hao viongozi sana ma MCA Murea and all. Trust in politics is normally elusive but it can build anyway. Akawa people are eagerly awaiting for this moment. Mutia could speak the truth if he wishes. Barry Junior Kabayaka wa Martin, the show is well balanced. If Casti Misheni and the youthful MCA, there are samples from different functions, then I see we are headed the right direction. Finally, anyone who is uncomfortable with the current status of peace is self-seeker who benefited from the chaos witnessed previously. Thank you very much. Na tubakwithira mubango na ichungikia siasa tukubona Arua. Katutimane ringi tuku ya Jumapili ringi hapa ikethera even more exciting. Thank you very much Casti na Mureithi na tubakona kanya for the very first time kiri mubango ichungikia siasa. GR na Bwana Muthia, thank you very much ni ma veteran hapa.